mo de nkofo bi tu kwan omo bu abrantie bi ye gina man ya wo fam de ma no tum den om dis kan ba de ma abrantie no kienim sa akoda o mienu mu asa wura fia asa the same traveler nto ya ye bo ondin ya wo ma no ya enya nurusu ntimi mpese o ma sa bu nipa mienu enche de be wanti na tun akonwa ni siwo na enye afidie ni mfiri Sompa Asem Mpe Nipa ye radio ana ye FM no eye Sompa 93.1 na television so de muamunim eye Sompa TV o na enema enko tote emfa emaye emesre woni die no maka kire se wo how bi wo amane bi menteme ho ase ani die kwan so na watoa ye ha na ya boa wo amane osisi wo no ohene na obo apo no akwadusema enko yie no enema aye bisi basa no ya he ama bibia atoto yewe ne Awurade pewo etu kan tire no a osi biewano mamum biewano manchirima woje na ochire biewano ubiewano a di woni bie ohiani mobroni asem ma no na ebu atentrene efama won anokwasem ede efe enu ntino ya badjuma gidi e Sompa Asem Mpe Nipa ya transia in fact MC a mo badjuma o mo badjuma mnantie so mo kobani eni da bia man ba ko aminim no abone top white kwa do bi mfa no no kwetire betire sa ono ye fe no azuka obo adwuma no oka sumsem azuka Awurade onhira na onye okese wa ho fama efe dodo na mia ma de nyina asafo kantanka be ma simprimu no gosuni de hio na akwasi bafo boso mprasa aseso ono starting na brabo ne wababa be pie Sompa Asem Mpe Nipa ndi yaba ye wura sa so a na se na de hia ne asa be duru ha no safo kantanka Awurade nhira o so pe doctors Awurade nanke doctor kama na bibia anye fine famo abrabo mi am wo fa ase no ya ata e fra ne Kevin akwa we ne metwe kura wo ono akwa mi nhira no se dem wo fa ase ataisi ne metwe kura no o ma mi ntu ne fo se wo fa jemma no na nyini je Kevin o ya ata obadjuma pa Kevin babia wo bia Awurade nhira na onye okase ye transi say ya ye producers o mo twetwe nsamba ma ne ma koyie kotote de maye executive producer no e fe no kwantabisa wo kwantabisa Isaac wasi ye nyina kwanta so ntwen o mani na nsoso ha na ejina obe ne de o ye ne hwia enye yie papa wo badjuma na ho brase wo ma no adinze mu no ba ko no he wanim din na yese de na o na ne ma kotote kwanta Awurade onhira pa sezo wanya yire kama ntino ene ma hihye si wo filini ko amo mo no ato ni so kwanta Awurade nhira afi oni wa na bedi akire a producer wasi ni se kuruwade Awurade ni din mi hunu boda ati kokose chinde minimbo na gigoli yoza feature kokose chi feature kokose ti obo adwuma o obo di all your friend combination is calculation abuane lasa wakro de better top ene down we sanso we di kom Awurade njira no anya okese abusia ko ye MC a ho no so a TV side no obekwa akoto miami nuana na ya oho obo adwuma okoba jesi simprimu on obo adwuma onkase ne ho krokro bi no okotire betire sa Awurade nhira no na afi wonhira school fees nso onso wo ho a obo adwuma gidigidi ene yafutisem ho ene yafutisem ho ya beda ntweme andwun cause asembia be simitiri a ene ya store nso dos nje kazi yetufu abaye no amoaye ti ahwa yafutisem na yatwema mntwun adie bi amenti ase bi asi na me no mo asam afidua mu ha no ne ayifo no mo mfa mo pen amo ncheke ne ma yeni anko ne kura do obi ahu ne obeyi o ya samu omo no me nipa bi ma nyina ya na ma eboni ayefo okwa amakom traffic lighter e wa brantie bi wo yetani oton awachi anajo 12 nyina oton awachi Kasajan hono. Yes. Ona mde pokwa mna kwa ya pampe mazembi. Oh, meto.
me to we no say ye menwan the same the oye man the same mam so ka say baby ote no ai your friend say ai your friend say that baby pokwa me ate ebu akwa ho no oh ai oh baby aton bu ai butu do bu uke ai ye bu kwa so enten sere o de fan say ho so ka say ho wa che ni bi nka say ho wa che ni nyew ni mo ka say bia na sa wa che no say prima wa che prima fo wa che it wo konkra na me man left it edu amakom traffic wo no na me man no say ono fancy akonti bi do am say me koto wa che ni bi no di machi ti bi do am say agia mama weni bi no yi mama weni bi mama no gira ho o wi na say na me so meto bia ko bi konkra bia na ekoma ko de me ka ni no say me nwan de na ye the same thing mama e wi say wa che no me de ne 600 do no so de ne 600 no be mani o mo na de na ye me sa o mo na me to another be sa me kokwa me transportation ada na ye me sa wan kasa me biem kopenta mo ofri machi na efe ejo honde e good so first na be ma bi na ton o hon na se wasaba was salad ni se o go say na be gu ade ni pepepe o branch asa ni wo ko baso ni ma mu the east side hono wo sha no wa me yonkun Awurade nhia na ye na woda yonkun brabo no to di hu jinya se mu wona me di hu na damfo ya o mantem no mai o bo adwuma papa na yonkun fefe duma go nsi dan o ye tani ba ko a me pena Asem papa omono mfa won se wutwam wo na fere me se waduro na me mfre ne se me nipa na abohwe na o mu se oska na domfo o ka so pe wasem me koto asutu a me ho be na hi Awurade o ni ho so nye wahida no odi a yensi na agoro adu hunu di anu ano sao odim ga santini pepe unika pre so le aye enso no ogekere ne ma ntu su di ne bi ujeja ne dia obewuro guzo ayo mate sa na ote ntu di oduru aya no afrem ene na woda Awurade nhira no na onye ne kase odi fo kwa na pese o ka de odi mami ni nsem hu no ketu am kwa na Asem Mpe ni Asem Mpe shoka say yo na wo Wabaka. Yaku. Asem Mpe Nipa. Ai. Me pacho me ho wadawruma omo samwa kwa de me na so wi ase no. On to the boss pa na nye sam de be gina Supreme Court. Fa unim ne wo. Ni akosi nyanza ha ye platform. Man na se twe ano. Dipo mi yi wa firi so wi aba pa so ye ni bi. Mensuma I was for efe akono wo fa dem yekurase ni mtimi ye bibia bi mete se mo fa asefo ne ma me sign na so de kwa me de panyini de onze mpanyifo le ye life lo nya fesa program bia wo bia Awurade Nyankopɔn onhyira omno mo akwa aba mi agogo me Joshua bro Nyankopɔn ahwe so beda nyame ase unse ene fiada fridwa da kosi fiada na emu nsem no eso se ye boto anke ntimi nsoa nsemo wi ase no nkrobata ne bi entafo bi ahnasa e bi ahnanan nkwanhie wum ye ne sebe abaifu obonsa ho ye ne nsamafo obonsa ho nyame ampata kro obi betia na so anwe ya wanso akoma na ko kaseti ande na nipa no de o kaseti ano ana de oni ne bonsa ho no ye wan na Nyankopɔn hwe so saa fiti adwada be si fiadai na kyese oni ye de ne ye enti bibia boko ni asa bata na so ye fiada bibia betimasi na si na fa ho a amana hawo na samadi so a koko diva mama nan samadi so a iwe so a ebepe baabi atena ani azago ebepe baabi sedi wa pagya bandi enwie na iwe ebepe baabi atena ye Nyankofi antipoli agudi ya papa bi mpacho memo akwa aba ye ja ofa bibia boko de ankwa wura ku membo o de men kwa cheme ene so ye fiada nyumre fiti yuara na mefuma sa bebre na ya fa mu men nyame adoma yeti ase ana ya ya se dana na ese edi mu o fa me yidi sa won so ho ye Awurade ayade dodo de Nyankopɔn ase o de fa yetu Paulina why bi mebolo otesam ka bi ma ne hawate me to afiri wo ho ya no bi busam se te se ya me so obo ade ayade dodo obi si ye ne de patu si ebusa se nkwawura da wo ma me de nkwawura Awurade na nkwa wo no me de wo kasa bi onya kan ya wo mpanimfu ma no wo se afne wo ba bi gina ye nyame nhyira de papa
Oye papa ebeka oye boni ebeka oye late ebeka aba ntem so ebeka esa bebe pere enne no ayiri ofia ha o fanisa ya futu samina so afra kire wadwene fanisa wo ba wiase na nipa obo wo ye obo ade nkwa wura no aka kire wo se ya o ma mienu pe na wo wiase no nipa bia so ya bo wa ye be ma na so wale sa ma mienu mu baako oba baako odi kan eyo oba o mu ade no sa pentokwa ana oba otoso mienu eyo oba wo ye kromfo no ya hantan nti wale mu baako a be ma wutie mi oba wutie mi ka onu ya be ma kwa wale ye ya nka hwan na obe ma na yi no oba o mu ade osan so pentokwa ena oba kromfo o ya hantan me pa chewo si yesi sa ma mienu ware bia o be ma be ware de hen na wo oba so be pese hwan na enye wakuma emu de hen eye mas nyame na aka na asem de wo so ware ba akon ntim ka se me mpebi ene case na no de ne papa ene case no ano de papa ante polinti wakuma no ade hen na pe na kuma yenko of evidence me chia ye tie fo ani ya hwefo ji de di kan so oba o ede o mu ade no pentokwa na o sa pentokwa e na de to so mienu kromfo o ya homaso e mu de he na go be me kuma yes okay ba sa wo se abo nipam kura no odidi watam omu ade sa na wote ni kuro timi yaw na bonde so ni be kan onim comportment obi obayaw aha sa nipa ni bi on de onim sa wo bo wani a kire no onim sa wo se ba bi e wo nye ukura no bo wani ode ba wo so se de na wo zu e kwanhwe ata wo de to no afa wiam te so kira wiam no sa ya hantentu o makwan ma ntu ne fukura no afa fale koi o financial de odi asem amo na zo ye beka bi sa wo se no de enkwa wura na de ba odi aba no se onya bo wa yi ba kon because so otimi ne sa aba ne tena ko heaven oh okay ani ame mom de de enko be makuma aye de o mu ade ne de opentokwa no ai se enipa de wo hu se obi ahia futuo ni atene ana nipa ye obi wo horoba o ye ade na nye na wo kan otie ba de ono wasi na adwini pise mintie ne de ene etimi gya na mane kwa ono akwa ene ye frɛ no gwan otimi kopem no anu asa ate aba na chi na bia obesa kira na adwan no aye de no asa kira na adwan na mmom we de se de wo kan de enya ade ani pa be fa na asa so se nkwa wura ne se yenyi baako ti enya den aye obo ade ensa no adwuma enti wo ye den ya wo ye nipa enti de me fa na kuma no eye de makuma a wo mu ade na wo sa pentokwa na mmom akuma a wo mu ade na sa pentokwa na wo be san ba ye nso ye nkuma afo yi ne nso ye pentokwa de na je se eyeja eno aye de wa be hia na mmom na de eye futusem eye adesua de e de ma ye nyina se wo ti wiase na wo yoba na wo pentokwa bebra e fa wo nu ba bia one adwuma mu won sene ho two awade mu nyade ya wo betimi aye de akọ e na even abusua mu ankasa kra no asem si ya because of say wo pentokwa na wo mu ade enti ye mfrɛ wo ma wo nyeda yi e ma bi na wo sa akɔpɛ adwuma kura na wo niema bi a wo bɛyɛ titiri kwa wako interview na bi a pani ana se manager ebu sa wo bibi no de wo bɛyɛ wo honi asɛm ebetu afiri wanu mu aba no ɛnam se wo mu ade enti no adwuma na nya de abɛ de wo benya sa su ɛno ɔno aso na aso pɛ na kuma ɔno so na me pɛ na kuma ɔno so na me pɛ sa su wei eye su bi a ewo nipa ho a ɛmfa nipa nnura kyiri sɛbe mpre dua sa wo kɔ soro kura ɛbɛsan ade wa yɛ dɛ aba bɛ hwefom ne ne ɛmom ɛnna no ɛyɛ futusɛm eti de mesre yɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛbu adeɛ ɛntɔkwa deɛ ɛyɛ adeɛ nipa bebree akontɔkwa wu nipa bebree akontɔkwa nyamane nipa bebree akontɔkwa ma yadeɛ ne hawo bi ato wɔn a wɔn da dɛm cause obi a wopɛntɔkwa bia yɛ obi a wo mu adeɛ obi a wopɛntɔkwa bia yɛ obi a wo ni abotre cause bibia mu no nyade a wankasa kora no wasiesie wo ho ti wonya koduru baabi a even obi mpo ko ne ntɔkwa no ofa se nipa bi wo ho no obi kora ko ne ntɔkwa no na wakɔgye ntɔkwa na kɔkɔ ai mfa so obi anya de eheda ni so na emom afutusem se wuni mu asesa eyade a eyesuban bi a bukure ni nyame ni mu nipa ofa titiri kura na ye ma de oba a wo mu ade se bi wo be kwa awade nkumafo wonse wonom even wo kunu na nkasa kura wo mu no last week na wo ka afutusem na wo ka
awadefo a oba emu be ma so ho na oba bi a wo mu ade betini agina sebe kumasi fie mu edi ni kuna temu a se de wo di na tem wa cha so bo so mi ensa wonyem ofa de be ke wati ase ni pe wu mu no ene esole na koi esoso munya ko wura de mo so a wo be se ja ho amade obe ye wa be de wa ye enti se eduru mre bi na wonyem a sabio sabe mpreduasa na wo pesa wo kire sai enti buade na buwa ankasa wo ho ofa ye wo nipa bebere wo ho a enam buwa ye mu ye hunti obi nso mu yen baabi ye beduru bia no ye bagi ya wa atu but because of esu ne ban bi ne niema bi ye wo ye ho a enye enti no na yakohia amade time bia na we bia wo mpɛmasɛm ɛna nipa so masi wo mpɛmasɛm ɛna mekoduru akra ye mpɛmasɛm buwa wo mu ade entia enti ene ye futu sɛm no obi asesa oba wo mu ade de no kure ni nyame ne yemfa yi wonni yachi enko badwam sebe mpredu asa yemfa wonni ade kura wo fi watu anu se etunefo ai ye obeza tintire nye ye ma no ofa ebe ye wo ebe ye oba wo mu ade de ofa wada wo ba oba wo mu ade de no kure nie yentimi fa wonni ade wo fi wo asem kura ah dia no watu otu ye fa yemfa wonni ade wo fi etibu ade omu wo se nipa wo ye den wo nye yie kura se bi o se o se nyame na abo no e ya fa ni sa se o fa kura yo ka se be fa na se nyame na bo no o wo ye nyame abode enti wo ye ne den kura se be ya da mpanifo kan se bi se wo kra se be mpredu asa wo change ni din edware ne se de kura me a wo ne de oba ye dai wo besu aha nti enye na so fa say yafutusem pa aha nti bia me sra ne say obetu eno no watu ni fo ahwese be ya na tu ni fo ahwese ebe ye ya because enkumafo no ebi mu amere o ebi mu so nya mere saa eti ene ye fa de fa be wo so but enya duru saa na emfa so nwie nya dan emma eti ene yafutusem de wo fa de aba no obe fa ne say yagudie but e yasem a edi ni panya bebrebe eye dai na munyina mo ko interview say de me di kan na wonko ade ya amfa wo wasem bi a wutuma manager bi kura betin me say na sign na office bosume so ade ma wa beboa won ka che manager say na ade me be adwuma no numi say na ade ma me a bosume so be mo mu ade ni suban ni bi mo mu ade ni suban ni bia la yire ni bi ya kan wate ase yire ni we ya wadru benifo kura ni mu abi kura watia wo bi na o ka say oh sister watia mi tia wo na ye den tambia no fasade ewe obi a wo mu on ne be ko program not na na do akunya so nya ka so na na to so nipa kire me ana e ofa asem bi si bre bi time na ka jetia wo ho asem ne ka ye gedro asem we me rain feed o ye nyina ye di la mu sei na ye hu ya nse papa tintintin kesiye bi lady bi di ye nche mu papa na be sam na nim sei ana lady ne ka se ma papa de ma do was hu mu ade entia osu mu ade entia enti nipa na me nam na nipa na ka chen se sister yi staff ole na wa mu a obebo dam cause we di free ni fie na ye de eba se wunim ye di line mu no watia maame bi ama maame na ka chere se ah den watia me sa na wo che o maame no hwe ba bi a obi a wo mu ade na bra body na ko wie so ho enti ne ye sre ne se afitu sem obi a wo mu ade bi abo homoden se wo bebu ade na ne ma ye de akoto tin se de ofa ye de e ka no ye nyina ye nyame abode suban ni bi wo ha wo ye ne de kra saa na wote enti nya de ya oba so de obekwa awade ne mo se wo mu ade na wo sa pento kwade utira nye ya eyewuo na ubewu ntem emfa so obi anye de emma enti ene ye futusem no sebe mpredu asan wo yoba na wo mu ade na wo pento kwa sisa firi ho na enye nhira emfa ma ofa meda ase wada wo ma nyame nhira o wose wono de yoba me na ye na kuma eyoba o mu ade na opento kwa en wa wie sa de futuo ba se be ya oba o mu ade still ebu ade sa ba we wodi afutuo ene nsam na ho ahom dio ehia ni papa abrabom no o ware ana o twempna ena abetime yiwe ya no yie pa so oba obo na ko ma pa mu obe coordinate tena fie bia ma ba no asete ntokwa kwaku nemire ma dan han bo odini ni atumu na mko ba foforo ni atumu ade ya yire pentokwa omu ade o yire pentokwa omu ade o ene yese ono ene oba nso ade ne kwotena kumasi fie obi ade ya yire se anti acha na afa ayira ya anta enya ire wo twam ani anta de ko sa gofo we mienu o ene yesi yi baako se otibi yi baako ne tena yie a obekọ ahemamu etu betumi so tuzi so de onya nyi bi de abulzam de no fa onko edino
Asem Mpe Nipa me ba to twam sesi a obo heba obo adwuma gidi obo heba se men kanche o se yade bia etetew abibimamu ha no se wo san ho a wayɛ mistake obi wa wotia foma ne nan murum obi wa otena kama na ne nan so ayɛ dufu do nsɛmia na atom obo heba so otenete obi wa ne chest unse na akoma no ekɔ one side no fo ho no etwetwe no niema nkoye obi titimi pa no gengen saa udin so ne ho mete aha ɔse saafo ni nyina no mututum nika na momeda ɔde bibiduro kroje be samo yade ama niema akotote de amamo obi wa nkuda etu no okun a enkɔ ɔde ahaba be mia kuro na ma niema akotote obo se fa ne number ne frɛ ba bi obi a no wo mo number ne 0257 472 506 0257 472 506 ofre obo he bombe joso na eniema akotote edi ama togbe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka togbe wo bajuma papa e wo djuzu bomfa che akurum kwan so papa yi bajuma kwan wakora o empanyini bu bese didi kwan enwa ukotogbe ahaban keke akachia wasi enipa feriade enne ene onipa yale kro opa ahoto no opa baabi e hoye kululu enti na ne se enti no okwa hye akire baabi a eni kurom na obi ababa kora ba ese mi twam na mehunu se afi so pese oba anajo obehwe oba wi obehwe opa no batututu akokɔ diko eno so obehwe no akontem na wabo amane ma akotote de ama wase nya yare nko a wagudie bi na abeso ontuma wa eye togwe aban keke azigbiribo zonkaru kagoka wasi onfo obi sikani o no be kire ya amane wo ho no de mane yo tu ya usikani na wa baba beda na se wasi nipa wo tumi nsuro so de ade ma asefa ko eso amfa ma kon fa zutuma wo no we fa sa kwan na so edu no kredie nko ana na kache wo odi togwezi memfa ne number no emma wo na efa na ne ma nkotote ma wasi WhatsApp wo mu ndu de twa wo nsa kwan ne wa na utwa nsa bonkum na ne odi WhatsApp no ya recording ketu me ya dua na me ya asona me ya ho ahwani na de asend no ahwemu ama ama ne ma kotote amade bi na ayera ope babia wo obi asisi menteme ho ase a ofre na eno ano no number ne 0244 484 747 0244 484 747 ofre na obejo so amane ma akotote ede ama Lawson Beverages Lawson obo adwuma Dr. Lawson se men kanchiro se odi abibiduro sa wo yade no no odi abibiduro krojin hahama ya yensa pama wonom na wo so obo ade hama mane ni ndu hine ni dita bra wo se hwa no ebo adwuma papa Lawson de dile man ba ye no ene mrantie no omo se so mo kosina nim na so mo bodile man na mo dile wo ba ne so sa um se o ma che nti brantie na num gidigidi ofiri wo so sa di nuro abadwa so nuro ebo ni papa Lawson heba ye adwuma Lawson se men kancho se fa ne number no odi opedodo atu per hospital won so na aba o pension bi na afa ye number no a o unya fa pe 50% wo ha asobo ansa no no anso di 50 no aso so number ne 0242 133 577 0242 133 577 mizo drink na bodge monze dru ni subia no mateam mizo ne bodge ma gidi oni 5G mesa no ye adwuma papa 5G ne de aye no ho energy drink bi a wo ye adwuma wo bere ntem ya wakoma bo pari ne ma nko yesesi ano abere no age atena se wo se bo bi sa na abo se kotote e bi ya school no pese osua de wo pese wo kipu kakra na mefa wa bo mizo ne bi osua de se ponko a wate praga no edibo bi sa na afi mizo no so mizo no e mango fruit now ni atwimu nuane no ene aye na brofo kwa so nti wo mu pi na ye tenkon so bobo bi na ne man kotote emfama mizofo number ne so de opedodo atu number ne 0246 270 221 0246 270 221 0246 270 221 number Joso amane ma kotote dia ma mizo video open no say 21st clinic wo mo bodge magidi 21st clinic wo mo bodge magidi 21st clinic wo mo na de sciatica yare no na yare sabayo
sciatica eso sisi eso to ase osire wanantu eso nantiri eyomo ntiri ne twetwe ne ma nkoyie sa unanti wantu abre o asemazupu achew obobo na kam no ada park so na anwen wose a omzi ntiri ne moja ni avusane yare ekofa ba onsem hunu yade yesa inti 21st clinic abama ne sciatica ne pe baabi afa for mo number ne fa yade ekoda to ase atwetwe ne bejai otra kunya so ketua we so to ase no mfemfem sa uze ntiri nkoyi a number ne 0540 311 number ne de 0540 311 0540 311 obo adwuma gidigidi healing point dwumadie no endwamu every Sunday bia no 9 ne fa no na akowie no nsia ene fa Sunday bia kwasiada asem na mekan healing point ye church onyalewam ya church mo wie ni ache onuru ayede sa eno ye friend first aid hearing point a doctor for no de brew no ma choose say ya de we di kan achewa uni ska de ba hospital no di kan ya de we na fa save wo kakra enya nkwama ho sebe ya emeripa mu betuma be dan ye na ya hwe wa ma ne ma akoto te dia ma the program we program no 9 ne fa ekopi no nsia ne fa ne fa ni agro ya cheche otipa ye ba ne odi kan no de twen ansa no ne ska ba hospital ya chire wa we echu etete wo na onkwi twa ne ho no wa akoto no ya chire ne abedi kan ye ansa na ba hospital wa ba ya cheche yare bia anti enyu mfiri dwumadie mu kosotie bi na niam enko tote emfa emmaw aha eye Sompa Asem Mpe Nipa me se oba wo muade ye pentokwa ene oba wo ye kromfo no ye ahantan de hin na nka wo pe de hin na abetwisu de hin na ne bebobra omona samwa Kwaku na wo beka bia na se ona ye nyankopon wa bia me nyame agina mu on ade a wa ye ne beka bi wo dia ko beka bi ya ndiye ze bi ku nya one side a enye bone so wa na point bi jila ah dey we jila bi jila mama ncha ma me sharakuba our frame sisi ase no mo ne de obeye den because you no power na tubi me hu se odi pie am di pie ye se wa futu for wa chire go for wa chire sa ko wa se wa fa de na me ntobom ai chazade a wo ye me ne no wo suma me chese oba a o mu ade no yes uko embassy kwa kodi di embassy atem ama wo ama wabrochi abo wadwuma mpani wakodi na tam ama wadwuma nya temedie no nkwa wodi wa no wototo di ama ntokwa nso ase wukura be ma no wadwuma sensan ma wabo asesa because of oba na nipa kromfo nso wo ha ya che oba bi bono pa be ko na ye wo ye nesa mutena fie bi ma obi ade ye yira sante acha ekwa de nkeye fie de ne de nkeye omono yire no a fie de hokura de nkeye otra ka ma VIP na fo ayira yes sister ye be ko so na che ye fra na che no ye tin wona ya ase na wukunu so ye wa adwene se wo ka aje se na ye tika obeguma ni mas me mpesa ade no enye ha na wo so otumifo me mpesa na hantan so ayi no ane fie nye okay atefo de besi bia mo fa na sa nyere ibi ati mi sisa ai tafrari ase ai tafrari ase mutua mama ncha na pram so hene eja ba free papa mama ncha bebia wo bia na pram so ne mi amenwa ba sa me nim se adwinwe na ba no monta machi bebia be fa bia mon obi anka se a wo mono pa mesra mo ewie program si ana ma fo mono pa mesra program ye papa mo cho ne bebia be fa no mfa ne sa kwakoi yey uwo ho yajo aya ba force se wo yibi wan yibi heaven onko yes ndi wo person a wo be choose se na emi nya nko ewo wa ho da meko meko heaven wo yibi su ani su ba no wanti man control wo nko sa o me control me control atiefo me se mo mo ami o kwakunim eno pore na kafe a wabre me de me fanya futuo de me metwisu no me ntunefo ha me do metwisu me nse ntunefo because you see yibi ba be ma child plenty o tu e no ande o betima kire kwaku eno ma ne mienu esi yiba ko e kwa samwa kwaku me mo de anka meyi oba oba o ye kromfo wa mu ye ya central wo duru as wo yere
me you oba o ye kromfo okay Asem ye dio bibia ni wa enso awurade ye minim nipa obokro ne de ne ko baabi wajai ni nipa na no ya Bible was sayade bebre ba jimi ene ano ya wansa so ko Bible mu obi ana no ya pa no yansa Bible nemum obi ana ye wudini kromfo Bible say nti se ne ti bia no engu ahye wo mu nenso ni mienu de yanka meyi oba kromfo because onya hantan nti onya nipa bi oya hantan bi otu fo oya homaso bi a wonfa nemu nipa oye kromfo nemum sebe otu fo wofa no ya na eboa nti nka meyi oba kromfo na ya hantan no kromfo na ya hantan no anya meyi kromfo no tio ade ne beba pentokwa na kromfo ya hantan ade ne beba ntokwa kura de se nyame ampata obetu be ma atofom me ka hwe obetimi de sekan awo obi oba ya hantan ma sebe madwuma ma abafom ya tumi me kwa buruchire ya kwa embassy wono wakodi di atam ya refisi me mama betra fie madwuma mpani wakoto ache no wo bu na ani am ya yimadi abetra fie of ya friends akwaku ya kwa ya ba nyina be ma be ma aye wadwuma ma betra fie ya ba so kra na wonka na no ntum wo se di matam na no opem so ye na ade yi aye ye nyina sabe ya bompa ya bibia course yi ne wo bi nimisi ya frɛ kwa kulumba a wote Sompa TV so wo mona samwa te TV so na meyire adwo so ma bom minim e di matam twa frɛ ne wo nipa e badwai mu aba tiasam ni yo atefo mu tani ye ayaba awa makom sempos ma fra me ntoma papa bi me yire so afra ne de eho na me yire de me ntoma chichiri meti ede ma tofom etietiam chese wonu obi kokko ntokwa makoka ndi wode me ntoma chichiri me ma wotietiam datechem edi matam ye de hianie be ma jimifo be ma sansani na mafo nya atuhwe me aba omdi asem ni nim kro timi twa ndrodo dokwa no pe asem wo de anu de o timi ka se o mo adwuma yi kura wo ba kromfo de agya mafa ma de makohoro ma de ho ye no na ye dai obi kura na ntwanto so eno de metimi me yire ntesa me pam chaw e de ne wafa o wo fa sei eno de me fa me yire ko de na na ko che baabi okay na bi kura na swamia no babo kro no swame kura nya obi a na ede enimi yen okay tiasam ni yo na nipa oba sebe na no ye di atem no ati sebe yo atefo ntemi sebe etwere eba nipam oba bi wo ho na homwa ohu nipa na homwa sori di watam ku ani ma se wo ko nyina ne de se obra wo pa dia na yira kwa ye no dwabo ya se pa o ne yire kwa so dunu mo wa so be man sebe ne be mam me be man yi kam chesa timdidi a wadi no empa so pin na se wontimi nye wo nyina wa be ka ne badwam bra ya no tie fidie so yo muna samu a na no dinda nti ne yire se wontimi mu adwuma kra wode ne yire ne be kan ye o nyamia ni kroni ani bua mate me fie ayi bakwaku me wo fa no nyina hia ahemfo akese aba biko mo ba muna samu ayi dwabo no som nipa mo fele aba na me yire gina dwom e di matam obi a me na mfo mba ba ka bibiara asom e di na omote wa oba no asa to ahya so atitim e de wa to fom ai wa be se me maame ayi wa be se ye fie ayi na ho yire ni e so mo asem ana lumba yire ni o e no be de na de akom na wo no so na de nto mu ade obi ampe wasem da ye oba bi obokro no a ya na edrum be bi kwa na nyonko ba na efiefo na se mantem sister we de na ha no bra we de mo ba bi a ebetim de na ko eno kra no se be boko asem boko asem eno mani mi enu ni anya o na mi ntufo nso da me se twinkyina twisu ba ko me de mi ntufo untuzo pa untu he me na onko ene so tia se
Nemum yakan wo nipa ni munti. Me me simi ntufo nemum sa manfo na bejaje. E wo kwan bi so. Kwaku Yey. Wo baba sabe wugya wo kura sabe me sabe ye nyina ye memen. Kwaku se medru ba bi na medwodwo wo beka bi a kyerɛ me o. Ti asɛm ne yo. Edru bi wa wo bakura no. Se wo jindu age bi. Na de ne dru nipam na se sabe mpɛ wo ye no ma bia wan hwe obeka kyerɛ tia wo. Kwaku ne mfadum kadum se wo yere a wa ye ne ho ade. Tama wo ye ne ho ade kwa wo di watam na bibi nti ne ye yere wo se gyae. Ande o refi won kai se wo kai. O ye ne ho ade that day na o. Ya mo ye bibi awie na reverse bibi enye yenti. That day na wo de ka wa sha no kura no wo ne ka wa san atobo ne patai na wo san de sha wo ni nyina mo mfa nche mo. Aba Ebeka yense na se enya aduane kura. Wa ntidi ai. Ah no de na no yi ba. O maame abesra wo beba na wo yiri atwa sha o maame so di natam. E sa bu because no man emienu. O di atam sa bu ya no asa atwa sha so. Na wo ba ya na se fa foforo na bra wo wo hen o mo no wo yi. Bra fie o fie na wo yiri ye pata na empata no. Be hwe de wo ye dai. Wo ye wo maame wo do maame atofam. De wo ye wo si bu maame di natam no. Aba baba ne fie na tenkom nipa na adi asema wo yire ene wo maami o oho oba wi Nyankopɔ si anyi ba ko ede na makoyi sa oba wi kwakwe Yey. oba bi ho wadwumam wadwumam sakia tie sebe awia amanfo oba ma ye sebe omodi buo ma ye ba ye tena omo nsam sui wo ho na oba wo bowura office wa mo ago Jimmy for na o sesei Ujimi na odi ocha ujimi wate aboa toluwa nyedie hia ni wajima samso wate nyedie hia ni ya wasede ya wasede ya kompa so asa oda hwa no wunye hui ya hwe nanim tantan bi odisi wo Manumi ho grasa manumi samba walo ya be ma jimi fo na ni peto aba atiefo amesramo mesramo asebu wo de kopua mpachade wo betima yinam oba wo mu ade opento kwa woni pa odi watam yateka mu oye konkra VIP minua bi se wo ware won kran minua ya announcement se o minua na o TV so no mra sam wane wo bankran wo wone na yire na eba yatina ka mu VIP me yire sha fali obi aka no kan mati anaso akosu agya o fa gimi ko ba ma kwado nto wo tam na so ahu omo mo ti ba si mu nya twenani aba awurade ye free wa ye du nkan ya pe minua party aye koyi a wode matu ade atoto ze minua o mona so na yire na eba ye si party na si ya pe ana ya ta obi ko tia no o ya ade mso kumashi na yesa ade me mpon kra sem no me de me mpon kra sem ya hwe na nimbi odisi wo chimifo bema aba Mama sara ko ba pacho ba be ma ne me a awade wei menko omumienu sara ko ba kwaku Yey. ade wa me sha tiefo ntie ne yo hwe krono ani wu amba na ye hwe ne tenten ne tiatia no ha hwe owo tutu ne sekura na oyo owo ututu ne sen eso owo de wonka wo pa fa owo wonka begu pore na komu sisi a mitonyame bubu afaso ono nipa wonye wote se tuo ya de a kire wo so Abuba nim kra ehu wo ba wo muade oba wo di atem ebemu ni kunu woni ni ko ba bia na wo yam hyehyew ye wale seven pray ko enjoy na se ye wale ekoye ayam hyehyew kwa gumi de dem pese me kan nyane se okay wo ba wo muade a ba bia seven prayer yakọ embassy wan mama bra bo atiasan ema na mawie se amoako ne adu na se wo ba wei se se one oba kronfo sebe eto ne mo menyi ba ko a aba me yire ko bokro no adu ma ye ba be ka che me kwa nipa mo adu me obi anene me so ti ase baby oba be di watam baby nipa wo VIP e fa nipa sai nipa be se 40 something 60 something efa obi ti TV so we twa mfrende e wo manjia na ano de esi ye di watam we dey so atem de odido nya se half ye double de nim kura wo ka kire wo ne nti wo sa nipa no wo hwe awre wo kura be kun wo fa wo yire wo kwaku say your girlfriend
say ya wo yire wa fa ne pa no wodi watam ne nipa mu wo hwe ya oba ko hye baabi na me kwa nya me bo me say wo hwe ya rehu be ku se urade na de na wo me hu asem a me yira ka chenti sa na te ade ni ho san so me yira dia dwobadwam aka chem se nye de hia ne na wo kasa bi wo kra na tie eno kwa enko akire no se wo yire kwa na te wo kasa nye de hia ne a wan ko akire kwa no hwe de we ti hawo nye de hia ne hwe wafo ne se wo se di matam kwagu wo ba sabu mefa de oba obokro no mo ba we de mentimi wa no nyamisha atiefo enwu mmobo nyamisha abusia ensam na ye ka no ahometi o oba umuade no pentokwa ene oba oye kromfo ya ahomaso case mi na ye bo enafu ena oba de se wo akonya se otum ba ako se otumi tu ba ako ne tena yie kosi wi ase wi akọ heaven wantu na tena ya unkobi wantu bi so a unkobi enti wo no ubeyi de he omono ya ye miensen me de mesan amanya me se wonhye omono ade ya pa so ba na abona kohoma na wadu nipa ma woso wani monyam hyenen sa ba yi si me muade edimididi atam me bo atwade na hu so ba woro no pa amana kan anda yi e wase bo no ne sreta no no apuma atwade wan yiri nie ofalumbo ye wotufu wo tv ne so na eni e be di asame no akọ fei wani be wu se poto wan kan ntimi nkwa ni mu oba ubonzo hye ne 19 asame ye na hia no de apia freedom omuade ndi adura adwuma mu ye behwe na ne panty na sesa atade mu ntoma guso unnim me ne ne gamde me yi ba toso wa bontina am obi ne makotu we sa mi metima ye ne ye because minim se ne obetu kra da atro ba ka me ho wetimi we ne ye ye nyina be hye ye etimi de oba wo mu ade na sabita frache o sa pentokwa awurade empali mio kronfo aso mempe koku ye wura bo edwa kakra kai mena me yere kobi yakoya ye wura gudi ye hye baabie ayera asam gasie nie na no yase ye yi sigadwa akire aye nyina ye gege hui na nipa ni from so mo pin so pia no be yetima wura posifu emu na hon sigadwa wo he ye hunu na ususu se wo yere e ba sa akra ho timi wu ko nim ni ayere ti nti wo yam timi shi se yim Asem Mpe no bayi kofe o ene ba me tiasa mempe etu so dwene wo se sa akro no wei umfiri manhye mpie ye de ye beto de de na beto wo ehu uno ba TV mu ko program ofuru ka no na mate fon yiraye ye bo boss atie ye ono Musa sinua obi nsusu sika wode ko ba bia yira ye dan ye ne on ye he no ye ko tutu ni botoma wono a wa solve odi na firi ho ukodru we de na mo ko ase no a on eni ayefura nim ayefura kawa ayira the Bible ayira aferi ye hu kawa so fu bridge adu kawa ta ye tutu ye ni kuru ye goda ye ni a omono yire na kawa hye tani dabi o ye gromfo de na djuma o omono me we nyina de a Benjamin Zaka je no bo ni ya se papa du za wo hye o mama me first person because omono be ba be come ho definitely sister so be ba be come dabi obi pe wo dia no obi pe we dia no e obi so pam dia se ya hye ni dabi kwagu kesi ya kan sa na hum dio ni media ya me choose ye kura gyan so ya amane foforo number is 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 we yetase ne banimfo chire wadwene hello 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 hello
Sorry. Hello. Hey. Udini baby akasa free. Correct. Kasa free takwanso ayem. Takwanso ayem fo nyina ho ye de. Mbaka obi aho ye. Tie me bacho o ba kwa ma hwan oba o mu ade. Na sabita frache opentokwa ana oba kromfo na sabita frache oya hantan. Wana o kwa ma no. Mbajo kamefa de oya hantan no. Kromfo so. Kromfo de o tibi ko fa de na ye bodi a o so be wu flat o. Enti no na ya hantan sa aka ho no. Enti utu ha. Ya. Ai za la beka. Anyway, they are not there. We will be just will be enya. I'm wondering, will be enya. Hello, Madam Cosmam. Hello, hello. Me bacho was who? Who didn't be a casafree? La na ya shi oye si ebe Yaw Ofiriso. Hello. Yes sir. Nkasa fila fam Kwame. Atozu fo nyina ho ye de. Obi aho yo. Kwame na wutu wan. Kome ko ko no. Ka be da krofo ba no. Kome ko konfo no. Empem tapolo hia, na to dia ma no. Ntoma me to be on phone ma to dia ma no. Because of my figure to go to me. And best sympathy say open no dia ya to ase ba no ne dia o ya na hwi obewia sa na nyame aye se obete du obewia o so opeko. Hello. Yeah. I'm pastor good evening. Me the lead am kase fa asante mampon. Lydia. Wo peso akuma eye kromfo ahantan na ase o mu ade ntokopani. Ofolumba me no be ko jani. Ye jano me no ne be ko ye nkwa. You go bury her because we now home with you. Hello. Yeah. Me pastor good evening. Good evening, madam. Me pastor me the message of course me kasa fa risha. Ofosuo ho kanini ye meje so pa o message ofosuo na wo be kwa ma hwan. Me pastor me de na me anim no kro nka me fa konfo no. Wo pe kromfo. Ai konfo de to de bi o mutu me kasa we de di abo patinu ka o mu ade. Nti akwa ma kromfo no sharp no. Kromfo ba no na akoma. Hello. We didn't have a gazefe. Me ba cho me frame na na pok mo ze first ante a tema sankale. Asam kase da punu so hwan na akwa ma no. Me pa cho de tie ne se oba o ye kromfo de o de nim gwase ba beble. Ba je o mu ade no. Me nim pie beju ma me fa ne nko. Be jali fie. Sanya kromfo so wet meja ni. Ana mo wo betu o se mo promo na so ba wa o e bibia mi muwa no. Me do je ne jan ba ko ba kromfo de ba ne ka de wo. Ndi oba ne very men come papa o mna samwa. Okay, Martin do kwama antipoli. Hello, Maduma. yes sir. Yes. E ba jodi ne bia gazefe. Kaza me le ko mo kaza du Afu video mfo nyina ho ye de. O mo ye ba. Video government hospital etiapo de. O dia wo pa. Na modan se masiesie ache. Ensie o. Omo hwe no omo nya na anim. Why na wo kwa ma no? Me kwa ma kromfo no ya bibia obetuma ajai. Onya bibia obetuma ajai. Bibia sona sika sona. Bibia sona obeja. Kwa ma kromfo no. Afa mi kire mu ye mu nti ase se. Kura no no ya ne hwe nya yo. Ni omu ade so ya ne hwe nya yo. Nti wo yi ahunu ni yie. Yanko. Hello. Yeah. Udini ba bia gazefe. Me kata free kode. Kode fo ho ye de. Obia ho de sa tete de item. Ya mi nhira wate kode fo anim. Me ba cho o kwa ma hwan se wo be ware a. E kwa ma kromfo no. Oba wo ye kromfo wo yira wi. E bi ti a me kwa ma ne se. E bi ma ko ba kromfo abo o wulu o kuni. Ni akuna ma. Ozo di ari guy level. E dira ha wa firu so ene enyo na ayeye. Ya mi nhira ba. Okwa ma kromfo no. Enye se di wakana no bi na mo be keka ho. Pa jo. Hello. Hello. Yeah, udiri be bia gazefi.
Good evening. Good evening, sir. Make a Cape Coast for a boko dear. I hope what the form cry. Okay. Why na wo kwa mano? Mazamin come me na musubaye. You na and yakra a view. Nessa, Nessa, only me beko jem prako. Me, Pedia, you Chama ye. Hello. Case ni atre. One to be a who cobble some gem tin bajo. Master, you need your men cobble some your media. Hello. Hello. We didn't be a gasefree. Your friend Nancy. Nancy and Pajo Adama. O Gasefree, my shabore. I believe for you now. Yamad will be a shall we hear, Mamma? Yamad. Yeah, quite a Yamad will be a come up, Radin Ghana penny for your papa become your bonny becca. But your may be an wood to wine. Maybe a Umuadiano. Your Muadio didn't part of Cromo, Bohodu Nipa was also no. Umuadian 7 minutes, quite enough for some in the better now. Because. Wakamano. He said, yes, or come in your wow was on them. Hello. Hello. The patro didn't be a gasefree. If I say a friend, Mammy, I'm Kwame Pajo. Why not walk Amano? but then come for bad now, or I come for. A genie ban open a kuma. Aye. Me need to know, but I mean, another company, boy. Young found Munko baby. Mo is an what ye did to Niape. Hello. Hello. Yeah. The media took Amna, the same man. I took Kwamana and some 40 party. Tipa, on the party. Ah, okay. On Onya, Asem Mpe Nipa, but one yabutra, way mistake. Okay. And funny say, Wako, Obano, and funny say to the okay. You Mwadian. Open your own Mwadian antipolidian. That's also the uncle. She said, when you try a man, Sakura. Hello. 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 About Papa called dear. And we are the more. Boy said, does say. Now, me pacho, your frozen as everything. Ah, me grow up for now, you want tea. Me pacho, why not walk on the end up in a kuma? It is all what I don't have. You Mwadiana disrespectful akuma, disrespectful akuma. You are yiri nipa o nipa mu ojojo no ase kwasia we na ape. You matter. Mepe. We are the end of the You are there. Our form. Our forms as I don't know ope. On the Mepe, you know. Brato bu na hunu ba bia wugina opo ba kromfo hantan na se upe ni omuade pentokwa na se me pe de omuade na o san pentokwa collect polidia. Hello. Bu sam jamfo no wo ho. Hello. We did ba bia ga se free. Your family doctor me ka se fi Cape Coast. Ante do wan san pa che o. O koma wan. No come near home, why did not start Tocano? No, what the Antokwa na kuma no ba yiru minim de no was simon kwasia no wa pie ko wo se na ape mate ya diama. Last two callers. Hello. 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 Yeah, udini ba bia ga free. We do. Asiedu, we can not be that. Asiedu Jakubu Mbajo, o koma wan. The other one is the na Mepe Adiano so you know what some market I do. It's not for the No muade no. Na ba ba bedru bonsa meduan we ka che wa bompa mpe nkura asem kopa ba bi. Wasi ya lusu je yizo. Asem na diro. Hello. 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 Oh, mentio ani atmenye sa Hello. Yeah, hello. 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 Ulasi ana adi. Hello.
Hello. Oh yeah. Hello. Hello. Me pacho dia yin na udi ni baby akasa fire. Lumba, me kata ti tepa. Tepa fo nyina ho ye de. Me ka jo bi awe. Wo be yi wan? Me yi de wo kan di se. Di sana e jare ko na bi. Wo ko to ga na bi. Tobo na wo ka se. E ko to bi dara me jare so ha so. Tobo, why is so memi? Tobo. Me say, who yi dia he? Debbie. Last caller. Hello. Hello, Kwabu. Yes, sir. Oh, but I kiss me, so should be quiet. I kiss me, Boko dear. I don't show you my telephone address. So he be kwa phone na atiapo. When you are what Japan, I can't come in my Amadanze or any Korea, so that I'm always more Japan. Yamisho Munina, me pacho kwa mine. Wabu, we have no Brenko Jim na wenum de yentim. First here ya mame. First year never results ba. We producer nkwantabusa se ba kugina so last hour. Hello. Hello. Me pacho di ni be akasa free. E ka sa free brekum. Me jo fie wa. Brekum fo ho ye de. Afia de wa mpacho o de ahin na akwa ma na se kuma. Nka me se kromfo no. O pe kuma kromfo. Afia be wi opanze o. Obi ya ho ye. You. Any yam fancy ya na nkwanta head akofa de be so boss de so ana asese. Kan ya wo kan we say de on fa ko ri bi. Kadabuza jambe buza no. Yo. Enkwanta adi ba ya no. Resource no the middleman I from of a Bishop Lumba Bunsam Jaminia Nipa 9 pe. Omsi jana no dene. Mo camera fatu dem he nyina na de ye nre ne kan. This your friend say Bunsam Jamfo no me kan ho ye nya 9 pe say 3 pe na support me. Ana disrespect nya mako and so Nipa so mo penia omua de. Producer contributor de buy no. Thief, Gromfoba. Onya mako ensia. Entia buboya no. Disrespect. Enyanso. Thief, insia. Bunsamjem enai mina nweye. Obanafa. Yeah. Antipolino warem. Yeah. Antipolino I was able to the papa and Tiazi ba falike nim beje what the ba kokura be so kan yanum efiafo no minim samu nyina so mo de 2 years da bi kwada buza kwada bi wonim ne o ma akwa de ma fa so ni o peke ko no wie no twire bi mo bia atie for me se mo trotro ye no mo fa resort mo fra part 2 mo fa part 2 no fra no aka no kura de ko ya ye producer ro ha ni atie me taking lead ba no bia ma bi abusiafo ahaya Sompa Asem Mpe Nipa session we no de ye de gigi ya ni na ye fiada wo fia na so watima de gi wani we minim se mo maka mo antima mfra mo dwene ho obi ne ne yere ko ho na nka ye kromfo anka me mewale we si mu ade anka very fantastic Fridays ye de mema so de ye beba beto apono so na ye hunu se de ya ebesi aye ne ma de afa enensem wa ho ye de ani gie na firi ma fe ne ye beto to bomb no akasi woni mu ni pesi sinipa kontufu bu nipa o ma gi nkofo nsase nsam gu akire nanso no wade aye yie no na wa no ayo kwancha de efeso yesika ya o me senti e ko computer so de abasisi e ko computer so de abasisi When it comes to chicken, the good old days. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here.
Yep, give your family and loved ones Boris B's chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum. Hello ye yo tententu ba afo ebo ya ntabu mu ayenam soro ye san so enam efom se ne da biya da me aminu ofosuo be ma ni ntiri fosuo aya na okana asem no do the case ne ba ne ye fasoro na anye ya ye san so nam fom so a ye boa pe onkomo no pumasi brede mama asundue eba Mrs. Wasisi Prisi obi sisi wasisi ni bisasa bonsam kra ne ba wunti ye trans se ya oso yo sisi fo ni brefo osofo komfo a odi oso ba po ohene ohema posini sojani a aha ene yenso so sa ne ma ne so ye hwema ad no kora ne da ba bi da na bibia akotote me amaji madwai digimadi ho tia me din ya Kingsley Kwaku Boachi medi de pa the nation's uncle offer Bishop Lumba ya mahunhum din eno de wo bo a me ne wo ko a suronim ndi na ye wie ne ye bietum na ofa so fe mejo so na niema akotote de amaye ene omono asamoa wagwa wadisikan kura me de samewe no wande wadisikan kura ikromfo ba de ene sei asem wo fia ha ensem okoso na ensem akoso hanko a na ensem tete sa no ye pene puma sibre abrante me pacho me mawo ajo ja opani bibia boko de we aboko pa ye fra wo sei na he na wo firi ye fa me Ernest Ofolukulum Ofokrum bachan angunaga Ofokrum he ya bachan ena Ernest firi bachan ena zdia na wo hawde na epam anumre a ususu se Sompa Asem Mpe Nipa yebetima ya oboafo. Oh, daddy, and you made a walk 2022 no. Madam Fubia Minino every school KTI. Okodi katakakla. Ntina sem ne need dinko mo didi man o se adwuma bi abeda omo ho no na guy bi na de no call your passion consult. Omo na ede ne ede. Ekwe no wo connect me ma enipa na. Ahefo passion consult. Passion. Ah. Enkofo ya omo wo performance anya omo ameka omo asem na anu ye wo metu abrante esika manu nya passion fu na beje balance bi wo ye aye fie hei passion consult wa mu biem ye mi wo faasi fu ye gumani mas ye urade nyankopon wo wura mi die o nti o connect ma me no 16 February 2022 anam by day nam by na no ka se me medicals ewo etimatim hospital hono no mam ye deposit 1000 and I mean 2 weeks time I don't frame say offer letter naba okay enti me fa 3000 mala me ka ho okay na me sign offer letter nam de buy number be sign enti na za akoye 4000 na akoye 4000 okay enti May 16th ana o mo frame me
so we see the normal mo e ko me start nye den e mo bo am hom kukulum ko any may yam de bekonya de am Anthony me provisions okay anyway because no can say 2 years contract na madam for can say honey living to this obo am ka clear de nti o ma me ono ye list mama am ko to me no ma bia e be say bi do na be kwa bia aduane ni sa no ma kra ne sa no mama to sa no ko to bag ni nyina wie afa ye be December 2022 no so do kokuru be so kata okay nti December ye be ko 2023 no na fi na say wo frɛ na was me guso me ye say ti ewura 2023 de afi de na ye de na maintain nka biom ana me connect madam say de wo mo si bi en de enya inside on ono mo kasa no fa misika nye de am back afu from ma o ti say u from o ma o si na mtwe chiri kakra nti ablanti me nin na ewo angonadwum okay eye empawa o hono nti mo no ka chem say ablanti e be papa ya o ti mi ha your friend is say keke okay ana o be ka chem say ne sister nko fu so o de no ebetu kwan ba say afi de o mo ntumi anya de amfa na nko from ma onye we say do from kro mo mfa ono nso biem ono sister ono so no sister sana minim ti de man be hu say ye wo mo ni say oye no sister de a me mfa number ne nye den ono de number ne ma me na me ma from because no yes nka wuja ma 4000 na hye no wasa akwadwane ono no de no na nka ne wa bo hu modin me bo number ne gu me phone so ana omudin ne bae ej ana we wem de say minim o mo ta for months no so won de onim to friend ne sister no akra ana ne sister man na sim ni won adwumam ana am de wo mo ba adwumam ho ye bae no ya ma meto omo ye anuafo mienu okay ba ko ne de Steven panyine de Steven ba ne nua keto ne de minim ni din okay ana am de on ba ye ba na Steven no akra ana ye ba beto ni nua keto no ene de ne de ekoya akasa ne ntokwa kakla ye de ba na mi twi fast na mko na ne bla na from say we return back to Kumasi a obe frame nti within by 3 days 4 days time on moko na ana wo frame enti unua yi enya de ni sika ne hye ma na amfa ngo ono ne de ande eye ne sister ana nanko oni ne kunu eko wo de di hu nkomo so ote enti wo de di hu nkomo ana me nti within be free oba and by 3 days 4 no me kan say on fa me sika man ti me no kasa ya no de o send me 1000 to o send me 1000 ne de eno ano no maybe oma osika ni 1000 oma 1000 let's akoka 3000 if you want de maintain nke o friend na afere o say onimi ni sika sembia biem anope kra ye friend is ada o say onimi me na mse obi a minimum matimi a kire wadwumam abo wudin a kire obi bia na ekuta wo pictures anyway nya obi a minimum na say minhu da no mesire nya sa wo particulars ne nen kasa na wo kate ko ogo man is cannot je krata bi di adanse se osika akodi won ho oh scan de am de koma na de ma nye krata ba na se madam funi ni ha se nti mi bo date e de send madam funu so me ko mama be din kan first deposit 1000 ana second one so de me kwa ana na ade kura di adanse o me phone say o returning me sika 1000 ba no no ye ni true ni mobile money nti ni nyina mo no wo stream money nyina wo me phone so okay se no abaye wadanse wo ni nyina wo me phone so okay madam phone so ya aware say okọ ho no abokase me ko ai sa adam phone no won number ba cho me won number ba isi na obe no asa a return ko ba ye friend na yebenya no o friend na mbenya police amonya ho adwuma na ye mfa nso so kura ansa na abotoye mu abakura na sa passion wa ho afu ade yabo mu dia na ade ni bia si na anu ye fiada se yawo ana abrantie de na sambedan ye na agya mo wofa me wurugu muso a wo mo no mudi bisu so so a me tu ni ja ana adi midika be yika ya firi ho na ni sima foforo so na wontimi nya wo bi sew we na ya mamidi mpanimfo atam no we adanse we ye koso nyina di adanse se nipa no ontimi nya ade no tika oze company ne ye kurusu simple osi nya aban bi mo kwate we ato aso mprenu no ye kurusu enso still out aso wo passion mo ahwani ne wo ye aduma nkofo okọ mo mfre no na mene ne jote nkomo kadachie e pa atwa me mo akwa aba bibi aboko de boko chama wajeji adam sani ahwe ha wi bibi ha wa sole ne yanko ya fro say acha o ya frame keke kasa free
Kasefri Amakum market. Amakum market. Pacha. Kegedi no how any media benai. Pacha me how nyina say makonta. Eni me nuaba. Omu ye say ombetu kwan. Ti sa company ya me nuaba oni din no. No de misika ma omo. Ti na say me nuaba ne frɛ guy na onfa. To e no ka kire me nam so eni madam fu bi e wa adwuma mabusa no so obi hunu ho a. Odiskana ma no. Odiskana ma no. O man say e kan ni nyina kosi 145 million. 145 million. But then go country bay. What's what the name call France? Whoa. Inti eye no na me be ka kire me nua no. Ade na ma ususu say o so obo nua ya mane because sister na de obi ka ne ade na mo ka ho asem. We de na. Ye nyina wa adwuma mu. Okay. O ye di e ho nkomo. Okay. Aha. Tu susu o hawa beto de a kire no. Madam for pass no. Okay. Ti mi susu ho kire no. Mo ya adwuma bay. Ye mpaboa. Ufiri asole ko ya mo no mpaboa baako antipolina mo family. Inti mi susu ho kire no. Ya wo yi ne number in phone board number no. Na say ye Steven no. Hey. Ye na me free mi sister ka kire ni say ma ka kire madam for baako na wo nim ba bi o mo wo. Ti sa tem na me ofa baako so wo nti na mi sister so be free Accra ba. Ba wi ase boni nsuma o. Yesu tu amana kan tam gum kura ebe pie o. Wesu obi nam ne baby obi nam obi aya ne connection o. Ye nim nipa ko waji scan awie afi number nko pia se nipa ba ko ya na odi yawu. Nti wo ba ye na mene no ekọ adwuma mu ho na frɛ madam fo yekọ na ne bra na nkasa ni ho na ye ni nua no ne wo na se ne bo afu se Mrs. Ani nye serious no se a menye serious say aden menye serious anka me discount be ma wako tie ya kasa na ye se firo tie firo Mrs. no waje akiri die tie ya na mbusa me nua se na se bra no ekosei o se still enko na m free Mrs. no ka je ni say sisie na boy no ebuye no ko di kan ko kata okoye na amfa ti say ska we de minya ma no nya dai enka na say me dia beda mu se mpese mo je ska no ma me nua no e ska no na tu anu aba no woni ne kunu no oni ne kunu okay ntu sister kunu wasu sesi am yale ne twetwe nkomo hello abani gasi am mo ajo Yaw. Haya Sompa Asem Mpe Nipa, the nation's uncle of Bishop Lumba, wow of an ekase. Okay. Abranti ebi di asema beda say wa ho kani pese o tu kwan na odiska koja passion concert for amoma fa sika no adia ayemo kra ya semo sumu nya ama ne nka ntimo de bedan ya se ebedi ama mo ehun nsem te say. Oh okay, me da fun so na ni me ina wa fala ni. Mo che fo ina Atiefo Jose. The woman is 2019. Ana me kwa dance Steven. Any Ike. Say me say me to kwan. And I'm so okay. Can't then I'm Cuba. See you me Cuba this summer. And man was 80,000. 8,000. They show me 8,000 a month. Me bacho 8,000 una utia ana ho kani ne dia. Me patro me na me chia. Okay. Ya na me de blom. Okay. Nti chia yi no. I dey tell me kabi ticket mami. And I'm to me face camera no mo ticket mami. E dey chia 10,500 Ghana cedis. Omo ye yo mo so mo nye ticket ni bi. Nti this am spy. No mo ka kire me say omo di sika na to no ma di visa for flamani because omo no mo yin take omo ntinya nye yi nti ose Brazil me tie me di fee 3 times the Steven wa o pa bisam visa number last year 2023 we were 2022 we were 2023 no so wadi Moldova visa money electronics no sending oje he dia Moldova okay Brazil na mfa ndie se wati asi kwa foforo so yes ma Brazil na mfa ndie se o se Moldova no buy no mo say member ticket 15,700. The chest got 15,700 in my room. Hey, I couldn't always got. Omen just ticket to know. I'm a ticket to know.
date ni expire. Agonta sorry say me wura won say Moldova no wa mu dia meko ha na say o mto ahwe de. Ele ga fi so mo pe no mu. Okay. Nti ya the police station ewo ya kanison. Baby a awala kuma se de mi wo papa dia de o mayi no wono mu edu no ya forcing. We ngosi we. Tafo. Baby a consult company no. Tafo police station. Ya no mo chinya ko mu chia me 11,000 aka 44,700 each for mention o ma ka tira mi se o mo di Netherlands visa amani se ne e na me bako fingerprint a minim biskin ne je mu bisamia na de o hono ya no kle agonta ndi se no e ba ne sa na wo di ache ana wakonta ebe kun ndokwa agide atu ya na asoma no oni Steve makache ni timsikine bi 100 years kwa maji okay ezo mfanche baby wo de be che ono de o de be che ofie nkoko majuma de because o man kan ko company ne de say consult travel and tours okay o mo wata performance. Okay. What I'm saying, I'm telling you, okay. Now, what friend is what you are working? Our friend, I don't know so much. I'm a catcher. So, I'm going to share what to go on. I'm son of catcher. I'm a young 15 years, 15 years ago, I will train 2019, this is Amendment. You will be the young to me. She be in case you have a friend and you may as a move from Guas and some come my bremo mintia obeyende. Another and then the phone of Mubon baby say there's so many ways to kill a cat. Yeah, and then a farmer person made music and they mean to me can't see here. Yes, sir. I'm person made music and making yard. Yami and fire swan yakura still our confu flower password in the bois. Papa Pepe. Yeah, that's a waffle. Now, we didn't say. But the floor say, Mr. John. I contact John Abraham. Abraham. Yeah. John Abraham. Hey, what's this? A Bible movie means that. Okay, they do. Abraham. Abraham. Yeah, Abraham. Mate, me da asesa me floor wafa. Yeah, yeah, you bet be an yamia for so I show anyone. Why? Erade nka ya da asipa nso se efre waba papa wakonta na akasa no ndi na osusu se sika no nyam beduma for yeso age ama me susu sa o ede na hunu ye boost sa se bra na ye bedi ama o gidi amanya na mutimi frɛ no na o sika no mi o gidi se yensa beka. To be honest, now no me come home tam wow. Says uncle for us and bamming can be reason being ne say. Me can't say, wow, would you be a free one table and 10 fan case we won't fee? Yakasa muntio. I'm Yako Coco dinner every year. A manager bam will be asked a fair more peer free actually. By Yamin Humo Muntini awa. Dinim Sibi and Yamabesa fire so. Ashamon Munyam beam. Umamabo and Tomium. Papa and Jesse, I won't. Young fan is a friend why ye won't be my band. Oh, you got them who's to me, German Kenyan, and you know. Me, dear, Nidia. Nanka first, Nidia, but I say, me ba has say na, me bo mudina na, dawa ko eka o masem jasme hu say adwuma o mudi no nti ana de asama me ye asashin kwa ni say o ka chem say bibia abana e bia nchi nti ye wo bo ho me no ma nkoto to me bas ni me sabre ne bianka me tokran kam to ne sabre no de wanya japade ana wa ma nkoto 20 ye de eye ba ku ono ba maka chere say minya ama no enka ende maka chere ndada da nyina maka chere no. Okay, eno na me peti ba bag ne de say we japade at least mpabu e kude woman na pese okotrek anya ba bi bubo bigu up to nania ma ma to is where you should be and that's and dia bamfa so anya sa kwan kan to bag the fashion cause no de mboma bas why na mo kuro no kura mgosua ne e de esubani a Difu somewhere wa ha ye nkɔ no ye ntutu nkomo simape na afi ye mra na frɛ passion for no ma na memuso mo na afi ye nte ho ye nkonko ye nim Difu somewhere wo bɔ adwuma gidi e wo ahembobo ano
ahembobo ano menhia ahembobo ano Ejaba family house obo adwuma gidi a enya asem ketwa wasi kokofu ne obi bohye o nipa kuru sisi o ne de so wo de nso abre nso wafu ne so chen no difo sam se bra e bibi no akwaje o na ye nane ne mani ma fa code bi nto so na koku ne nso doso onso so no ba kudi ama no ne onte ne nka biemu oba na bodam na mfie krakrakra ye de serew wo ye yale fo wakadem tutu ni punum na no mansu difo se bra ne ma edene sa na nyankopon ye difo sam wo de onyini pa ato asa o onyini pa ato akura wo mo no ya kwaku mama mfancha kesen free difo sam aso ye so cheche obi a papa sami watene ho ahwe mo no nso pe bi onam na no den ni nyina ye noma ye kekeka ho asem yo do ma bi akwankyere any code no akwantu kwa betu na semse se wanko papa ho no wanhwe no mamu amawa oboa ene nipa bonefo abawi ase enu nti na de bia odifo sama tafidi so ka che o se nipa wanam otu bia no baje ho akwankyere na baje ho code because wanam otu na wotu no wo ofie no empese se be obekọ wanim na ye kan sebi obi kotogo enu so kwa ya sign no ni hu bi da ya santimamu a ene Ghana memu ha ene o man koye nipa mpe nipa yeyo enu ti na de bia papa ka che o se bra odifo sama so ye ewo manhia ajaba family house udu ho no mo a enche bia de number betu dwa bomodin fa wa sebi sunsun bi ni woda sa no ma ne ha dwen obu ade ye kan obu a sunsun bi ni woda nti wade bia na wo ye no enya de be ye ya nipa nhye sa de ne nso se wo de bia na dwobra wo fili ampa nipa no ba wo nche no amato akonfam anye hwe wa moka nenso ono woda na emum sanka dakwa na ono woda nanka wade ho a kensere na emum ono woda ama ono ma nyina sei eno ma ekoso pa no na no yenwa ba ma bi ba na yenwa ba bi eno ma na ekoso na ade a ye kan wasem se ye wie pere ene nipa ye do omko ho nyina no bi wo so a entra ofie na nkase me de bibia ni me so bomodin tua na mom ne ko di for sama so ye akwankyere papa ko du no wo se wo ba wo de wa to handkerchief white ne fabra because no ba on fa man wo chankwa akaka se ye me ko no na ni handkerchief white mame ensankyere ne ye adwuma dance ye koso o manhia odi for sama so ye de pese ye kan yansa akwantu sama ye kan bomodin utu kwan afi na wo koye connection ampa connection yenye nim sa de friend connection no enya de papa nanso wo wiase de pese ka cho se anamoto bi a wutuo bia no ehese utu ho anamon na oje ho akwankyere bomodin ne to handkerchief white no fa ko se odi for maba me baba gi me code mabusua code ampa busua bia no ya wo beto asaso so nga de wo dwaro kura timi sesa wo hyebre tenie pa de o dwaro no otimi sesa wo hyebre na wanhwe ya wo asante mamu ankwa ni hu se wo akola na obi befa empoma na chikura yesi ato ya de amakwa ne ye fe ya de bi asram enne se otrase hu se tumi bi wo wiase endu ti da papa ni abre odi for someone ni abre se won tena ho mabonsam enwiewia de bia ye ka se obi akwa asore bompa ye na so tefrefa na ho a na okeka o si Yesu ya trawa masan abaifo ne sa no man ketenketimi edi enya eno ne wo chose bia na wonton a wodam no enti na o se to handkerchief white na bra baji wo code na wo mie ma wo ne de ho oba wo ton wa yento tiasase mo ya pa o eno man kura no kwaje ebesia e wo bank e na ade koto no man se agya de be free amanfo kura free kura na yentua wo koso ne ya twen san Bramanshia odifo Samuel ajaba free na busua fi ho wo de wuduru ho pe na wo fa number no de wo refi number no kura na busasa me pejaba afriye na busua fi efi ho no na odifo Samuel di ne dwuma ko ho na kwaji code akwantu na wo no obia kwa onde wotim mane fie wo ko ye mfie bebre enya wo a ententa na ye de akata wanimu no ano odin kodifo Samuel ho ebia ye wo no kwa na ye wo to nga e na busua bi sisa wo hyebre na wonim kwa ku betima kofie bi na fie ni nipa wo fie onya ya nimunyamfo na zo fie wabo nya sa bo se o mawu o mo yeti ase owuo odwe ho a won ti ase ubu se obi wo fie o se o pe 1 million common 1 million kwa wonya maw enye kwa abrantia wutie me first na wo de ho pa o na sika wo fie na sabe business aye na ekoso busasa ye de na ekofam nipa na wo che ni sika no wa bo nsem tokuru ono ma nyina ehye entra wo kwa
bomoje kwaje akwankyere nipa tra se che dodo kwaku nipa tra se che obi wo a wati krom ha wo tu anama akọ bebi aye kese manhia na wakọ hwe odifo se ma akwaje akwankyere kwana nani ha opiepe na abronsanfo ka che se wiabo wo hweso fo se da bi wiabo no asa akọ hye de wo ka sa na nani abro wo ka se de open no enu nti na ye de number ni betudwa ye de tudwa bomodi akọ manhia ajaba frie ho na busu afie no de wuduru ho na busa se mepe manhia filling station na ye bie ni ho no de wudina ho number ne frɛ ye beba be fawo ye de wakɔ odifo obakɔ papa te na dwam oye adwuma afridwa da kosi memenda nko na opon tam kakra eti bomodi ne tu anabom papa wonte asori na wonye wo bi nso se be ko family obi akofa America bia na kwankyere ye ketua bi wanhwe ya wunyini ye nim ne ye ka akora na wonye ne tu kwa no ana wo ba bia wayira na wonhu no bomodi ko wote ne te nyamenti Messi gogo me hwe honhum no bi titroto opese wosi man number no okay me nwa fa number ntwa now otie radio no no ma mo tete kam no on fa number no on fra odi for Samuel akwankyere eja no do fra se no ni no eni nkomo ya be kyere ba bi a ye chiwo na wo so tutu anamo no aba number ni 0246 6671 0246 6671 17 050 45 88 454 050 45 88 454 and now 0278 40 55 19 di for some okumase manhia ahemboboa no na enema nwanwan ko na ekoso ho hwe na no wuma bi ba na omuno kan sim na mehwe nanim pa wuma bi ba ho no ne ba no ne tini di aye ni na oba ye na odi akora ne ba ya agwasi alu predi ni bia na kum ni na kum okay alu pre na kum ni bia ti di akora ni TCT no na oba ye woni papa edi nkomo o di komo na papa ebusa ne se akora no hwan ne dwale no o se me wo na me ma me wa na sa hintasem bi hyem ahintasem o so ka na me etene nso kwa hwan ne dwale no o se me wo na me ma me wa kura se na ma ase so enya yinti no okontimi ko fa ma me bi na edwa o se ma me no be dwale akora no wa ya akora na die bi na ade no na edi akora ni nya na o dwale akora no otinta sogu akora na num hon ma na ma me na sole agina hono no obuso di for say eye da na hu ye because ada mi ru adam hono no na ma me na atinta sogu me bana me busa no se na ade bi da akora no ketere maso na ofia me na pie wasesa akora ne hyebe na akora ni ti no se de tie nie ntazo na koto atire ni mama ayese lake no so watoya akwa ne sheble no wasesa no de tire be pa de nsuo be fa nipa wasesa akwa ne sheble ko enti entina honum ablabo no se de odi for Samuel ka no wasi ye bo 99% no wo susum na honamu no ya bo 1% no enti sa wotena se na sa do ani to school na wo kɔ no so akwantuo na wutuo no so awale na wo kɔ wale no adwuma na wo ye no wo ofa bi wo maame bi ukunu bi obedi uhwamo esan se de odi wani ato no so no hohom bi so wa akiro no so abopɔ sa ne de odi wani ato so no so ebia na ekoso wa ha yo enipa no nani ato so se o enkate kameko na so ba bi echinchim ne sa ma ne sika wonya ye nyina wode akohye se otu anamu ba odi for Samuel so yakoka chen se afiwe enye wa kwantu afiniye enti emfa ho nkohyemu ye onipa bebroma ba odi for Samuel so ya odi for Samuel ka chen se afiwe otra ye osika dehye enti tena se twen afiwe no akohye ase ye wo ma omu ba so aka chen se afiwe o ma ni twam ha waka frase na hwehwe wabra bono hwehwe wabra bonus he o kodidwa o didwa enfiti plako pese o kodidwa o awaso tu anamo bo di for Samuel so na obusa no no che wadwuma a wo kura wo ya ebe boa o tonzu a obeyeye na atonfa ye wo bi wo honum a wo che sto ano pa so be kono na manfo etwa mu kwa ba bi fufuro koto de ono ato no bi
Papa mi ntwa no na me wodi fo bi me money din na nya ne ho nkomo ne yedi. Me se me kire se bibi wo ho. Na obi a na sa abiri nim otu galam se sika wo man ne ho. All of a sudden abofom se fimfram. Ena di fu ebo na mane ye se unim se wo abra bonni adwuma na wo so yen se wotun nsuo. Kai akwa na ante ase se biam tu galam V8 ma tu galam se hunu sika pen so e ton 50 be papa di enko asem no okay. Uti fa so kwa wanfi. Sila no odi aho kire. 3 years time no started so be di ne di fu no kan so no kopa bosia 10 million. No started so okoto sachets na no distribute or started so yen sa uni se mikurom up to ne on the won so de senke ne mobobo omo bia bi bia cars ebe fa de ko afen wasi ni dadam edini awo kan ye asem gase a adifo na timi hunu sa ne ma nka wo pa adwuma ya e wo so consult odifo di hunufo Musa tete na hemfo kura mfo mu ni agro hwe unmade ba ko me pen wo ye nuanum kramofo ho obi ton bese wasi abonsa watata kuruta obi ton koko wasi abonsa watata kuruta na eye kristo ni gucci goro kuro obi ton gucci goro aye wadi aye adentia okobusa ye am ye kire se wo bese woton sa gucci golo no woton koton koko wokoton masa obi kura ton atwomon aye yi so kuri Good day, woman say. Yan ye Ghana, especially Kumasi ya. Ye nim se sika kesi yan ye capital. Ye beti matema busu ye sika nyina de amount. Wan hwe ye no amfa kwankyira nton pe. Ni nyina be hye. Ana ya kwankyira nso no ye pe ba bia sebe asrodan a ye ko ye ne enkonwa ne ade ye hyepe. Nipa wo ho eno na nipa pepe. Ana eku ye no. Obosi ye kache so nkofa make. Anase milo katin mepe no akofa ba. Wa kwankyira no. I notice how ko baby me ka say akra ne nam sprinters room ne me brother ba park of baby US na na come dey na traffic achi asemo me nya akada na mu twotwopo abi sinchen nam se pa traffic ansa ne nu fie ne ye we kom so dey ntie nto mu bo kwako na mu e be de me so ye nto ne ye koto bi ye wie ne sa kwaji ntum ye sa to bi kan emu na de ba na ni papa baby ho ye glasses enu ti na eku ye na ni papa se ni bia pe baby a ye se ha de ha yo sofo no ye se anu atiato wote to form na ye de Eniema asesa timi sesai enti adan na wo man kumasi menhia he boboa no agya ba family house na mechi wa kwankyere o man na odifo no wontra se na won kyere wo de ebe ya wo kwan ebe bie eno na watra se wo bom paya enfie miensa enyankopon edom no na wode ekuro bi akodu amano ọmọ bi akodu amano enipa bi akodu amano abusua bi akodu amano wotu wo twa de yi efri juada ekopem memenda odi for some ye nkasasi nkwa kansen nko a eye kansen nko a o ma medi do ahwiri nsia o ma medi do ahwe kra wo hono wo ba wa che bia wo be che medi do ahwe ne edom na wo hono no ena e bia be mu wache na so okowura dem hono ma obehwe won tema mo otimi asa akọ wadwuma eti efri juada ekopem eye ne memenda odi for Samuel etena se eye nkasasie fa number no na fri odi for Samuel na ni eni komo na tutumlika na be she odi for Samuel eda wachina otena na konwa kase wo kire memenda abeye dwumafo no na mudi yim ho ano se bia me da me ye adwuma efri juada kopem wo de memenda na aka ho se memenda wo hono mo memenda ono atena na konwa kasie mu tutumlika bra be se odi for Samuel na omie u code ne mawo na teacher ni on say eyine baaye no yatum fie no so me yensa se pension wo tam no so nya nru yo yate so efie nan obi di efie nsia ya se pension so tam so ye bra no odi for Samuel eno won tena se obe kire ho akwan obe ye be ni ye di ama bobo na fa number no na ene odi for Samuel eni nkomo metu ana mo bra kumase manhia ahembobo ano 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 0504 588 454 0504 588 454 0578 40
5519 when odi for somewhere ahoma no emu bia be free bia no obenya odi for somewhere na na di nkomo edechina odi for somewhere etenase nti obi bia ntumika ye okumase manhia ahemboboa no tie kumase manhia oh so wo ba ho uduru eye Dr. Mensan busa so omunche manhia traffic light na se ba bia omuye nkonwa no obedu ba bia omuye nkonwa na boys no mo ho ni nyina aka so obodi for some ho a obi abeso nsakora de waba so obedu so ne se eye odin se obebusa obi a ahoma na ede agudwa no fremu bia ya bepie ne aba abefa wo awradi nshira okwa no achia odi for somewhere so amaye obo adwuma onkoso mo adwuma na niema enkotote emfa ema oman Ghana odi for somewhere na wote ne nka no menhia ahembobo ano na papa edi ne dwuma omo keka se wo bwadwuma gidi ewo ho ache se enye asem ketua kura emante ne tetnase mame mlante no omunye omakunwa na eniema enko tote mfamaye ye yo tententu bafo ebo entamu ye nam soro yesanso enam fom osisi prisie obi sisiwa sisi ni bisasa bonsam kura ne bawu mentena fie nya ho wonde emisuo no yese onde saa na mo obi nsisi udabi enye saa abrabo aye bo no awurade kura asem aka osi Yohanes boni penso besi nne osoro ahene no wani nya dina untimi nkobi ndi abrabo aye bo ni wiase no ye ne yede to nchen ankofo edo sekan ebedwa nanka chese ebeye ahomte pa passion concert omo waterfo sa amrantie fiada bia sei ne ejina omo so ama abrantie bi omde ne ka omde ma no monso so ana mo se hwinsie no onza abrantie no ma bi agin sika ma ndadada na ye no ya na ye sa do betnetna se no eno na ye se mi no omo kaze oso mo start ye cause nkofo aye kum omo kurom ha no a ewia no mani omo asomdie ko no emechia konfo ya wafa gold ayi hoyi konfo ya wafa obi gold mechia no sila ne wo fa maintain nka mo na ne na agro na mesana mtokwate etwam kula hello abanikasi amwajo yeah the patron, this is the nation's uncle of Bishop Lumba Sompa TV Sompa Radio. Me patron bonini uni ma branch ya frano Ernest Pepra wakati no akwa mu ne wofa Asem Mpe ba de bio ya na me kunto kwa Ernest atisi ya na me kre ni aje ade se odidi matano ma ira ka Asem Mpe ni aya na wumiem na ade me drum pempenso amepe no ma me kre ni aje obani gasie we adwuma o wa bi adwuma ni begu nti ube kan asem de no wasebu adwuma bi ni hunu se nyansan yo sorry the person ka o se ogwasia oni hunu mu hu anika na emom se obeyi na kuma adi Proverbs chapter 18 verses 2 asem na do o se kwasia ni hunu mu hu anika na emom se obeda na kuma adi onim se na adwuma ebetima gu a wona daso no o de ha Sompa TV ne so we ena yeketwa no Steven woni ona panyini ni we na panyi ona adwuma no ye ne de angasa no na ni nua no support no ne ho ofe papa brantie ni munyamfo a wabi adwuma sebe o ma metifie unua no mkuma atifie wo no de upe bia ko hwefie ntino wo de kro no wasi we na ba ha baji sika bi mire bi no a ono na emsa mo frɛ no ya wakati ni ko no angasa respect ni nafa ona jeje brogu ne braso obepa asem da kan loko asem no obozo de na ho ahantan ne ade no ama ne bra ni magu ade se femfram unima dwuma bie obi abie bi nso na da no a ohene za tete trumpet uni abotrema ho passion concert for no tafo mo fra o say formas o trace ya tafo format passion concert brabo ni o mani so apo pesa min kuminya criminal yinkwan no moye ne ho efrizi ya wo mbesi na minim ne omde na tukwan da ya du tukwan na omu buza mwaju obi sika abetena Sompa TV afidikasie so enkranfo hwe kumase tafofo hwe ebetima se wadwuma pasem de ka ne handi sika na asumdie mra no obu afu akate ko kwenene cheze wa ye ebeduru china no na wa frɛ no wo pachew on bibi ni zubai oh for radio me sorry you baby am wona de asa anka chame ya meba office na ye fe mo ho fe mo sha brabo he kwan am afa so de she duabo wi ase o ti ya mo nwene nkwa agiri eno ye kan akasa bi ye frɛ na hwe yie ya mo nwene nkwa agiri o ne duabo wi ase
Omuna brandie wa mu ade wa za kateko no we yende nipa bia na kuma yen chia ye tiefo ne Friday na yahwefo nso omo nso ye chia omo pa na wa wutie minim se sa mrede wo oni TV o tie radio because ha ye to na atumienu wa oni friends TV so kwa o tie radio wa TV so a na oni radio so o TV wonim no ma bia ye hu kakra na okoto sakrama se pata so nipa ne fo no kuma no ma bi ya koso na ese ponko abodama ni wura modam mesro sa ni pa mi enu sebe mu firi afum ne pie o mu da busuam na nimo antimu wa panifo se tete ontoma ade we na da bia na meka sa asemu se nti wo mu o mo bia travel to wo mu nti ku obi be wo yentimi nka se ni nyina na enye ye kan ye wo bi wo ya fidie so e bo mo hu dawuro ye nti obi anka enu ti ande drum me bi hono ma eno ma be se enye enko na yanya e wo kwan bi so ya na ye me ya sa passion for yi e me ya ma menchia S5 manager na bonsu na menchia kofar bai S5 nana on ne ba ha sebe na kwanta wo mu gi ni sika otu ka ba mse kwa kuna oni wo otu ni ka ba ye no se makunta yi ye fra mo ba ko yi betrai ha ni nwia na o te office wa bota se ko tre ma no wono e ba betrai ha e me ye kan sika mi busa ne se wo pani wada ma akrai wo betimi de nakọ na wonim wo mo so azan no kura wo kura wo te wonti bi da no mbo bodin kire wo na ye na mi busa ye nwia no mo nso a mo pa kwantu atuo sento kwesi Ghana kura den ke beka se ye mblemo mo hwedi bia mo bobobobo na no akwa ba ko de no ba o se de yen palu asayen no ho de na wo ho ye na mi busa mo de pa na wo ho sa ba bi o mo keka mesi we mu to gokuro mu ntimi mfa wonko passion for to gokuro mu ntimi mfa wonko yesi ye dem wo mo se o mo pa de ye ka o mo se ye boa e mama na tie yi wo mo meka so mo nyi wo mo sika bia sika ya nye na nama ya nwene ya de ese che se sika motua bia mo mutua bi mamo ti se de opani kan so motua kakra bia mamo mi nwa hwemanim o mutua kakra mamo na de a wonji wo bi sika nyam na mokọ o mo se o munimu opani so o munimu anade ba kro no na ekoso Ghana hai obi akote konto mi wonam kwafu kwaso na wo ba eno se we de ma mente kakra fa kwa kate konto ni wura tafu mo ya che no ya na kodina court ya jeli no adene yete kromo adene yehu se nkrofo wo ya fidie filika kaka we so wo mu nko ansam enti nkrofo mu ne abusua watwe phone atwa waso we phone na ta na so no ofro bia san agisika wo ra ofro bia san agisika abrante kama me ka kire wo bia ne boyfriend na se ne yiri ni ana ne kunu ni sa na meka no so ana wo busuani ni no eno ma ekoso ni dia ye bo mo na no odin na no ba ko no ba betra de wona esu ameboa wona betra e office no waje de sebe flower ta mo fa no nto so mame because na me we mi hu ni da na kwa we wo frɛ na naza mi hu bi da sa tuntumi kokoi wo frɛ na kwaku naza hwa obetima ka jo se mo wonka so no okromu a emebi abrante bi ba ha na abrante ne ko ho no vimo ne amatwofo ko ho no o ka jo se me ba no fa back door e no ko frɛ kromu a politifo putafo politifo e no ba da mbeje no asha na de bia ye ka no se do me bi no bi fum kakra bi na uko ne dia principal yi e bia brofo ke say hey go be had the kata shut up there over there ne ke kasa ansem wo kire akwa we dia no maye no akwa dia no maye no na no ni case ba ha ye ka ho asem a sabi nipa na ni brie hu say yes to me bi chen to me bi na the bench na bi si ya ye ko ni video hank of guninsa na ye de ne ko enu ti no mo mpa ya asem no enu ti na mo frɛ no mo didi atam no me we kwa ya de o mo fa so no akwa ne ba ne kan say wo ya che wa wie what the office one approach for a shame off to them by and nobody hank of money omedi hank of guninsa or patch out and I didn't check now the granana crowd no mistake na ni kwa so mo de check benz kama na se nke de ne fa forms and hank of guninsa na odi onim wodo we me say abesa ba na omo toto omo panko ne sabe omo be difo and na Friday omo mani pani abre because ankrofo when sem abaha ba enim so omo sesa na we watch na kura na try Saturday me boya madwuma every Monday ni pa foforo be saba ada na passion for omo yesa
mugu omo dwen se metrai mesi ye woni pa bebe de wo ho a wo mo pe Canada America Germany akọ enekwa ni pa be 5 na aba mo wadwuma mo a che ye mo awo mo na se mudi asem papa kene mba ye adwuma hwede wo mo ye mesi Togo kura no nkrofo we passion fo mo timi fo bi nko da hwede o mo bobo o mbetima bodi bi no mabusa na o mo tu kwan so no ye na minim kwaku wo mo pe kwantu atunu ye na minim mo edi bi wa ye bokwa wo nana kura na ode uba wo ma me ode uba wi asokwa wonim sa di no na abro chire country bi wa ye bodi o mton akolesa mo ye country bi ho no ma ye country bi ho a ye bodi nchwa even kata ya amanfo na kata o prasta down kura yedua oka edu no ma bi ho no ma me se hwe ba bi wa konto na ko sika edi tu kwa nya pete sika wo empadifo mo mamanfo bi ji o musika wa hu se da bi ameka sa asem wo se wo re na mo fa ba ko no to nchan mama hwe wo office wo mo fa ba ko no to nchan MC afo no hwe ba bi a wati hwe wasieso no akoto akonwa a etwa ehun ibi ena ode wallpaper ibi adequate one wo botai ena computer kitwa bi si nani no aso paper mo boa wonte da obua time na bon komu no fofofo no to white shirt ena otu ontu koto na yese kwache kwache obama ntoma tiendi wo boa anya da passion fo mutim do obi kwa kotogo okay the person e ka che ni pase sa asem na ye kan ye tie fidie so TV kase so kan edumwe bia mo nso amutu kwan ya kesa asem ofiti na ye ko te betre fidie so ye adwuma wa FM stations ni TV station ya ka wacha obi san akọ enti mo hwa bibi kakra obi san akọ wo mo de ba chanso enche bia na anu ya o attention se mo yo bia mo se wo masa se me no nete se wo te amakom na nka wo kura bra wo fa ho wo fa mbese me yese yo ha boy na ye che no o mbetua sika ho no e na me video mo passion for na ni o tama wo ye tua sika na ma no wona ti we wono oni akwa no wabota na sa o wakatra ma no wona e ka sika oni monim sika nso kan oni o ni e de afa nche no o ka sika nyine nanso edurumre bi kura no obi kura frɛ ka che se no sika ko yenyi mfiri me because of ye na ya de nanso akra ne beka na hyem no ene ya mo na obeka sesebe me ko Sompa na me de asem koto o manim yete e ba bi na akra ne de abrante ba se wotu kwan mi wa akra ne wadi ka tua bi dada etu o me yadi mo dance asem ni nyina ni o ene ese nya hwe opani wo betimi de na tu kwan so ya wie bibia na akra no so di kan no madi nkomo ko ache se mo di ene ese okay ene edi mo dance ti de ene de a ye ne se wo ba media house na wo ka sika e ba video na da cha asem ampa video ne video hwe ya konwa na esi office no eni no kan sikai dinta sho kan nsa kan wa wo bi fifre mu sika na wo kan no pass mu hwe amafo ntie bi nye sese bi prejudice ya tiase yegu obi afidie ana yegu obi adwuma nye obi adwuma na yegu nemmom sika ye de kwa bloje nye small money na mo di nyansa kwan ade atoto sabe shirt ne tie ne ade de decorate mu ho wo ba kwa ne de Lufthansa paper bi abo ho aya wo kwa ani ya de kela picture bi abo office wa aya wo kwa ani yesamo mo momoni na ho sankro passion for me see beni kro mu timi fa nko mo hwe be kakra mo he mo ntie ne be kakra asem oba ye be pam because mo asem be kwa ku mani abro sodium ya tia fa sodium mi anga ati fa so de ode kwa ku de mami nya na so tia fa hello Auntie Polly ofa ye unu ya man mo passion concert for ofa me da se me chia ye tifo eni ahefo nyina no kwasem ni se ofa nwumedia me rahu me rahu yi pa se abamu a ketekete sei na wasua adwuma apon ne ho na watimi titi na mo wire mo anya 4000 na wo si wo metu kwan akwantu ye de ya na dume bia na ye eja dume bi na da ho kakra ko ba ya na eboa na je se ba bi a wo kwose yemfa wontu kwan ne mum na ya na ensem bebre ye de e wo ho enti ayare hosem because abamu an wo be hu mamu a wo mo ye mpaboa no ma ye kakra na bo se hye shadaka bi hu no mo de ko akima sene ebe ye obenya bibia de eri ato aduane adi nti ye musa bamu ye kwan ofa asokro onya 4000 no wa bere yie abamu asu kɔ no mo a opesu wo ye de wotu kwan na yare hosem na ofa enipa binum wo man yi mu a wo tiri mu odene ebi ne sa passion consult agency fo ye omo tafo formasi omo ye nipa bone fo papa
no kure ni nyame anim ni ofa wonim se ye kura se nyame na ye yadom na ye adwuma so ani ene ye ma ye ni bere kura ka ye kura ko mbegu ye anim ase ha so you some akon na friend George say ho on na fro abro sen be gi san dan ye bi sika 200 and something million a wo de ko ye kire ni yehu na nyame ya dom ono a wo san ba ya ye de ye chi no it is our passion consult agency for no de no kure no mo ya krofo ai mechanics a mo ya krofo because ye dan na wagi wo bi sika me ye hokra na ye me ya no na wonim se wontimi mfa ni ntu kwan ne kakre da ho akwala keto obesan de adidie no wo se sa fa koto ne ma na boabo wo ho ne ye de wo ko akoto ba ja akoto ne ma enya de ya de papa edi se mo se mo anyi ni sika ye dan na mutu emu 1000 de ma no na be ka 3000 sabe ma e kire se wo frɛ wo mo so mo nim ne ba bia eti ye dan nyam na mo ma ne 1000 no a be ka balance 3000 ne mom ne ye ka kire mo ne se nyame ya do ma fiti ne ekosi juada mo mo de ana mo fa branche ni sika ye den emfa ma no ana me se keke nso na konta enso de enso be ka 4700 sika no kwa na me se 10450 ana papa ne kire se o matuatua bia na asa be ka sika na me wo fa se mo ekramenti azi o ade na mudi nipa mo ye nipa mo ne sem sa enya de ya de papa na sabio kama be bie adwuma wo krom finfin sei na kwa boni sei na mo ye de mo nam so no fa wonim saa de we ya omo ye omo ji obi sika no de akotua obi ka o aha ti se wo ne amfa wankọ a na wo de na hyemu a ti ye gye me de ya ne de abetua ye kan se bra keke ka ye gye keke de ya ne de abetua we ka enya de a eya de papa se de no ofa omo no ka no mo je nkofo sika o ma head decorate dan bi mu kama na ye de elu play bi emfoni bi ato ho aya ye de nkofo otu kwan so ye mfa obi anya de enko ba bia ne mmom ofa ne ye me kan se san nkofo we nu mu de nukureri nyame anim ni sade nyame anya ya dom ne adwuma kora eso ani a enko omo ye gu anim ase de ni kwase ye de omo ye de eche omo nti emo omo nne enkosi juada so omo amfa ememu ani sika amre wo omo a de emra ne de se ye de to sade emre bi udi kan ya anko kan se emi nuanu motena ho ai efiti nne so de ko sa passion consult agency for no omo watafo 4 months na obi a waji usika bomodi ana fabra ne enye wa de ma na eya wudi sem no omo ye ene sika ho aye den eti madawroma de ye kura mu ne yenso mu ye mo hwe ye no obi amfani sika anko so okotu ade a mo ye no wo de anim guase kan abusuan abusua panyi na wo fie hwe omo ne guso no enti abusua panyi bi nim se me wo faase na da so panyi bi hwe manumre edi onim se me bayi na da so be ma bi ni fie a ne banie maami bi ni fie ba atan a ne banie enti kwan am bayi nam se mo twen ni bakoko se dua bonya no a ne ho ye be ye sere pa ofuro so na medidi watam no na ya mo ntimazi no ye tufu se no wandie na dua bonya wie na abetena na ode ba ye valum ventimesam wo maburo mu nyina mesa yew e ba se nipa nya me mobo edi nipa ntiase e no fade e no patam die no pese na metufuo na mani watam no fai why ye bia me yede ankof agu nsaketua bi me wo faase me kan ya wanti ana me yede ankof agu nsaketua bi ene yede kwa na obetua ye na bia sa ba bio me frewa wo tell me voice wakate ne kwen na kira ma ne to na afro so da me so ma ye wo kwen na asumdua ba efri ne ngosi mande mamente monga ya ye bi pen ye beza ye biem efri ne ngosi mande mamente muka obuo kwa so kura ho brase ye kwa so any good results kwa so enya sa mo bete menka krache wotu aseresere no wuzi kan ye je anwa mefa because yiyan wo ani bi se ma ba se wotu aseresere ye kan say we didn't say Ernest Pepra ogwa sorry ogwa kan Matthew 13 ikombe mo abodu ya ndi kan Matthew 13 ne hunu se wo Bible nim eduabo no nye bone wo Bible nim asisifuo bi se enti na Awurade tuhye Bible nim ebebo mu dua ku omo because misusu se mante we eduabo anyo omo ndi me ho na mpese se me do omo fa ntule ko kan Matthew 13 wine no a ebeyi wa ye kama be chirechire duabo makono akono obeti ase ye ndi bile ni duru ni ye bo a ofiri wakoma mu abo ahye Awurade dia ni monyam iko munye ni papa omunye ni papa omo ni pafo na we mu no ya mimiremu omo mibremu Ghana aban ni nipa wa ma ni tumi se oma we mu abodi ni krata so omutimi bie da consult ni agencies no
Sampanimfo na da sa de na no omu ne nyame betuetu omu ka omu bi bebre e wo wiase abrabom because sikadie yi omu de che Ghana ntotoye ne yiye ene ne nkanko because utimi kan chese mo amoma o mabodi ni krata no ye di nkomo last year ye twam na anu ye de 2 months de mante mutimi kan chese passing consult agency for muntese ye so mo bonkofo po this one mo obi abodi ni krata no wo ye adwuma na po bo okoso a mutete wo gide adea daso bia ye adwuma no osam sizi omo krata omo de omo ka mo show omo dua anamu jeri omo na afoforo de yesuade ye chem wo Sompa TV Asem Mpe Nipa dwumadie so wona aban omo sa atumi moteto ye de ye fu aye do to de aduane die baza na wabota na da na furu so okotokro ohuni be ma gwasasem sa agoka azigya ka we efe na kuro amosimu peni yie se wotu wompo no wahuna afidie bi atu ne ho asi wasen ne airtime se yemfa promotu nkofo bi a yenyi nkofo bi omtete sa mpie na nka monte na muntu anamo mo ye da passing consult for no mo ye on day tafo aposi for mugu ho tafo aposi for mo amoye adwuma panya me nhira mo kwasiafo wo mo amonya adwuma no dampari yi omo firim na asumdie mra akoyese ye kwa akobo no mo no obefa mo mambedie no di ye chim ka cham so obu nkofo no di tafo aposi for nte tafua pozi fontu amunte dimu amuwo mu amudi no kura munim se mo ye aduma pa urade nhira mo munso amuwo mu passing consult for ama musika dia mutimi nya aduma pa nyambe tuam kamba bre stroke na beteche mo ansa no mawu mutiba woso ye beyi modi ansa no mawu ye mpense mu no bia kura yi mu panimfu a watafu police station mo bo aduma pa me de woso hira mo wofa me de me katre me hira mo kosa mo amu dinse mu no jeje brabo de mo wofa me dome mo be bre wiase abrabom se mo mani pa foforo nya asumdie mo ma foforo ho nto no a mo be bre me panyi zo adwe sekan no me na me hosu ozu atima adwe me sekan endure mate waje ale de to dem ewrade nhira obi a emrante no momra na papa fo na was tafo a police fo nim no sa tafo consult wa monche wo ma montopunu nim montopunu mi ehun se mo ya police fo wo ho mate mo po ma ni ye nya ne manya na wo se be report ma mansa tie ne se abrante bi akum obi wo tafo e no abetena se me na mekun ya tika mbetena se ya mefra mo ansa ka mo ma meje ne nko ada na kuro no munim ko e fa so ye kuro no na mo am pesa mo ye ne tantanta ase munim no kure ye nko no kure ne ho bone nko an ye bezo so ye mu bi de ye be wu akro banyam betuatua mo so mu bi kanza no ye be kwa yakọ ofalumba na ho aba asanka na no ye ntika mbeba hatuo bebire gra mbepema papa mizum nyame hu mo mobo wadi ayeye na wa no ayo wadi ayeye no wa no aye esenti no ye nko computer so je di mra sesie ne papa na bawo papa na ba se yesi bo papa we aposisi no papa we asem na no odi no oba na wabetu nanum tu na yehunu ne wona niema akotote di amaye nyina this clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya oteli dimusa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi as a labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sasha kor na fa posotano. Burukutu ginger. In a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Bermensio. Nomno nyansem. Enton ma obi a wonye mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Ene saud when hwe Comfort Teaching Hospital. Di homhunu ni. Ya kurakura ni bia. Enso de aduru de agensem. Enwa ko hia se ebesiesi ayaresabie. Mana fa ne ntoma pa efre bio. Mana se babia. Esese nipa kokoje ayarehwe. Yura asantehene. Otumfo Osei tutu ababio. Ede ye na koma so ade. Se ebesiesi gi. Ama na chen kanene mpo. Enda ni kira ya wasi efiti ase ni ye. So enne uma misidi ba ku meje, uma me 100 cedis meje, akira beza maje. So ye de gum ba ye nsa be pega. So sasa asma de ya su se ni ma me ni amreni ya. Ya ga ba ni we se da wu. So Mpenimfo de wani boa. Se ni hunu. Ayaresabia ese efata ni dimu ankasa. Nanso yankoti adrumra eno ani ahanai ebehia omo a ansane ni swade hu we yabem yikakra fama yikakra faboa ne yiya eyema yenyina boa na otumfo Hill Cat project no enwie bayo obetumi afasa akwan mu biaso edi aboa. Yewra opinso otumfu ese tu aso man 100 cedis obeji 200 cedis obeji nti kwboa na konfanochi aban ya sabia no yentoto mane yema enkotote emfa babia owubia opanimpa be patcho moajo ya aja apumbo ko de nyame adum udin de sei na ufiri he be patcho ye frame akwasibu ahen Eliasiki yo Abidjan ehona meton ade meton paboa ewo hodum Abidjan atonzu Abidjan anase Côte d'Ivoire Abidjan Côte d'Ivoire Abidjan okay diwo kumasi a wote he se sia de me abada me nua nche wo ai krofrum ndu fra Abidjan na ba ebe kan wasemu me pacha oh okay na Abidjan boko de Abidjan boko okay Abidjan nyina mo hwesum ba me pacha ehona me hwe mu ese Sompa du Abidjan mo Abidjan for your mama duo ya aja Sompa bafa kata chove kaze is trending na no yesi Côte d'Ivoire for obi kura fra yesi aye me bana bo bi ba ho den si wonsi fom oh awrade nhira mo ate mo ntonkos na mo nka nhira foforo obanimpa ade na hawo a ususu se Sompa Asem Mpe Nipa ebetimi aboa wo me pa mo chao Edin kra boko na mse ma hu ntino Edin kra boko ya me be kasa meton empaboa the football boot okay any sikiti ni Rangers okay eno na me dwuma me ye no Abidjan ho no okay
nti me yale pressure and ebe take me ma me ho hwe okay nti amra me ni ba mo so no na chese me se me ton ma dwapade na me sam de bia skani bia fa no ma na me de bia atonuro na makwa akono mo Abidjan okay nti me ni sofu bi na ye fe no ayi Kodwantoni mani nsan pressure ne take no na wo Abidjan ho me pa cha nti wo mo de me to kam kura de me ba ye no ma hunu bibia Canada Abidjan Pompey na de me see border so okay ansana e will cancel asa de me de me ba Kumasi hase ba Kumasi na wo fan mu Kumasi de na mo wo yi wani te wo no na wo dan na da wo busuan fie na wo hospital na wo na me da me yire nchai okay ene omdo ba fie asumdie mu mpacha okay it wani te wo na de na cause enti almanite ye no anaja ama so na me ni papa okay me nyenti modern for ti se de onye ni papa bi de me ye papa nti se me ye ni papa na me ye de atwam na ntwam me se me ye ni papa okay enko enti ana e kan say me se meton masase na me de bia tonuro na me de bia sa afa no ma ye de asa akoto ababla boss akoto ma bra boss wo Abidjan honum okay enti boy ba ko na me ne ton ade ye fe na agogo okay na me ka che ne sa agogo meton ma obi de meton ne ton to asase no okay agogo no so wo Abidjan obi awo Abidjan obi na me ko na me so ne nsade ne ko Abidjan ho okay ena asase ne wo Kumasi bro no beso abia kwa manhia okay ehona ma asase ne wo se siam ne boy ne to ye se sia boy na sinifia awia woti ni fi okay e ma we mfi start free a meton am obi de anka wo to ani akogo to ena ye de ena me ni kan ye me de ma no me ka zen ko ma me 150 million ena o ma me 120 million okay ena me say ne so for kokko yiska ne ye de e fabra kokko yiska no awa first kan no so for ben no ai Kodwantoni wasisa oba Abidjan wabesisa ndi say friend Isaac na ye de we so for pa na wadamfo mo nam di say di ne frɛ no ana sese na container de ne ba Abidjan honum okay ana wa palai e so ni mu say wo ye good ana ye de ne ko asore okay nti asore for no mpani for kura ka say wo ye wonya so for papa okay nti ye mane nyina water kura ni mu nye dai empty ana ni yebi ana bi okay ana mo say ne me wa palai say ye jai ye jai sorry ana ye ni nam okay chese ya pamo no ne de ene mbejai ko mo de mo do no ana so fu mum se wonye ana me ne nam okay ajeke ye timi frɛ Abidjan ba ajeke ye du ajeke ya faka ya frubot asa ba ayi awroku a aba preach na so onye obusuan ni bia dabi said you tie no pe so adwuma na hweye na wo di aye dai akoso nti ye minini ne ye nyame adwuma okay afa de minti tamo o koji scan no wa scan aye dai afa na den na waton wasase no na wo pe se wo nkoje skamra said ye tie ne se minduamo no obi apa me okay minduamo afa de obi aye dai apa me e ka me ofase enti me koji scan ba ye wie no am scan anya dai ka prekura wa amfa anya dai mama oji scan wo Abidjan ho ana da bo oji ni krum ha sei na wo so wo krum ha na me wo krum na me so betia kura se se me yi we odu ko kontase a wo colleague ho na me ye dai na me wo okay nti se me ni da ye dai etim okay nti na makọ me kuro ase okay ye fe hon mo league abodo nkwawi okay nti na so na wo Kumasi krum na wo Kumasi na friends na onyi scan mo onyi scan mo okay na ko yi scan fire nti amra me ho ba me nua ba mo koje ado edika de wo mo koje ado ne ye de ebre me nti me nonu mo ado na me sorry e de etena ase na woni mi din komo am hu se nipa na ni mu din komo yi na me yale ni ka me ne de afede na me hu hwe okay nti ha na me hu se na me ka che me yire se no ya ne papa ko Abidjan na ko Abidjan de Abidjan de menya no matimi aton no man kaka nti kodu ya no na chese sofo no adim me no manyina ama me no masa niema na ho so asa aton adi ni nyina na osika no so wasa afa
enti me kaka ekura boy bi si boy bi a wote sofo mu fie hɔ no ɔno kura wɔto agum so ahwɛ me sɛ me gu sofo no anim ase oh was born a friend was equal what is often any about ni kunu fee or no to go so na papa nam say panimpo say yade obi benya wa na free yade sampa na unko was saying nka wo betimi abome na me am ni di watem me nye wo ka me ni di watem ya wo hwe what to go so say me good so for animal say that ade so for dia ye me ntia ye se so for no kumase ha wo kumase ha me ba ye kra no me de beto moni mo no e brada no na wo hwe no e brada twa mu ana mo frɛ no sɛ obi abaye compre ninti bra be you ano oba ye wo se ayi me ko meba wa amabi ana e bra ayi o mo frɛ no sɛ e brada o mo hia no e brada no eni sɛ ene o se ne fie obeba wa ama nti mesra mo ame na mo nyim sika ma me esi sika no akeka 190 million ana me togo me kodi bo sika 240,000 sifa e bagana skema yese e baska mo aye 57.60,000 okay tiama is 57 million titiskan 5,007 okay ana na wasa asisi kan so say aka 90 million okay ndiye ko so kura so 147 million wona I was here jema mo ame na mo nyema me asemu na papa mani nsamba cho yale ye kode enkoi o ya bi enkoi ampa unya duro no mkama afa no me nyisika kram de kotoduro obi na ba obi na o ma me 2 million am de akotoduro ni bi se me de beko abijan sa akono no e ba ye na odi nkomo na esisi so da bi esisi so se up to na kra no esisi so sa ebi o na me ye fi enti me ka kire me ayi me madam for bi se nyame beye enti ma me no kra se me enkoi enti me anso so bi anu me koi and because when you break can but me tia se no mu ya hu se hunto hu wi dabi masa be ye wate amen kafra why amen that's it e kan wi ase ho yesidu anyina apobem tie ba ne se ma wure mfi unyame nyame no ana adi ne ho adanse no be sa ya de wate amen sika no so de on sabe kan wate momo amen hello ozofo eja e ba cho bibi aboko de nyame adumo. This is the nation's uncle of Bishop Lumba, Sompa TV, Sompa Radio. Okay. Many in Sampa, Tony Mopanyina, your friend. Opany Sike. A control metric, Mum, I mean, Samantha. There many sound, ye did you ma, now say your time, and Cabot Mamma Nigeria didn't come a crabia. Count 5 minutes, Pepe, and so I come through. Martin made us 5 minutes, my when him why. A riding count. A Jessica would dinner pamuno. Unse si ebeko inya started dia Asem Mpe Nipa dia inya start ye bodi ni ba ku mienu a wo ma me kura be fro say firimpa na se ne be yia no na aningwase ne be ekọ enen so ye fiada so fo vie da boni o e bia hye bia be pia baba be yi hu anu na asumdia ma bu nto yem why o de okọ akwaso ko preach gospel no a why nyame be ye Rade be kasa ma niema akotot. Should in case your friend no se papa fa nsem hunu so no so anyi usika bia na ye jane so mfa no ni awo be ne de. Manyame. Obin to mean sisa. To be jana manyame. Kristo sum de e da so wo mu. Wonnim Kristo. So duam ketu e mam wate. So diam to mam na aboafo wi ne so ya se mane nyame awatama se tote e de maye ye beba sisi na ye mfa meeting 5 minutes na ne man ko tote 3A Herbal Center 3A for omo bo adwuma omo co capsules ne de ano de na ano hye 3A co capsules no se wonya bi memena koko no se sisi wani asese si wuto ano obi wa wo jane na wa chimo ne mboja kakra ba obre koko unim se koko ti ma mema ye kofom wo so du siani ma 1 minute 2 minute pe sokopio
na wo de niema akwa wie wan kantimu a wo de be hye yare fufuro bensu koko na ma bema koko ma atimbu pa na wo na waka kwam wo so sen wie mu ntimi ma fom koko asesisie no bubobi no capsules ni bi na niema nkoto temfama wo ye ne sa ebeboa na omo number ye me dese number ne 0546 107 0546 107 ofro mo niema be kotote e de amam express group se men kan kira wo se e ba kontisem nko ade akotiro mo ayi mistake o abo mo dawuri ente asembo ne bia eno ne ye kan kira wo se upese wutu kwan nko ade a tutumilika kodan express group for na omomo amaniema nkotote mfama express group se men kan kira wo se e ba ne Canada US abrochimam UK Australia New York New Jersey baby abeso ku bia Germany baby bia ya buruchira control de ombeboa na ne ye den se wo se school na wo kom ye hyehyɛ ma kama ebi obi ama invite program bi na apesa wo ko ya fa hye bia brabe down na omomo amantimi entukwan number ne so ede ene gu afidie ne so 0508 111 343 0508 111 343 umsa 0555 550 067 0555 ne yetre no asa bebo 550 no abo 067 ofro mo mbejo so no mo akontu sem no aye tiawa ede amount Christ Inspire Ministry mami wo bo adwuma Christ Inspire Ministry mami no wo bo adwuma papa sa prophetessy o bo adwuma se prophetess Abigail Asantewa me wo fasi wo bo adwuma gidigidi difo bai sa wo kodru daban kwan ne so wa sokoban rodi na ko prophetess Abigail Asantewa akachia unyanwura hombona ni so ade hunu ne su wo say preach ma onkwade asem no wie no wotrene nsa to abrabo so dia ene ma me na ye dewu na ya kontu na ya wo na ne me kotote na ya warepa na ne me sisi se ma me Abigail se ne wo fa moda huru nkanjira wo se ye sokoban ampayo new station ehwana or new estate yes ehwana wo bo adwuma papa tutumilika bra na niema enkotote emfama waso de wo yira ene bisafo entomra ana wonyira kwenti no fa ne number no 0243 263 899 0243 263 899 na 0204 444 449 mami ebejoso abe heba clinic abe heba clinic obo adwuma papa mami abisi men kanchira se fibroid da wiyam eteto anu ntimi ho ene ye de share dumni adan a obemu awo afa fibroid ho na mpo so obese fibroid yade ne nkwa wodi abibiduro kro je ebesa yade awo ho yade amawa waso obaade nubuna ne lita hine no ebo adwuma manipa wo fa na ho fa ne ba yade bia akyekyere obi a maami abesi men kanche se brana kache no mo na ne man kotote mfama maami abesi ne number ne hia wo fa 50% o na for no ade ayaresa na so 50 no anya 100 no 0243 345 392 0243 345 392 0243 345 metro ne nyuma ma na wura mfida na 0506 460 208 0506 460 208 ofrena obejewo so amaniema akọ tote Sompa extra entertainment do entertainment anyom be na kuruma unim yancho nipa oboye eja udi yansan wo todom emfie dodo so awadi wanyum tuomu the first abona baye he aha adisuya papa baba na school fees agina konwa chese Saturday bi atenkon pa Sompa express onso ya fo fidie to a donko boy pepe na de ye wie ni no me ensa so 2 hours program anu wo hye anuntuni be pa na pe na asem de na ma pe na asem ye disa nkomo nyina wa ha enche kura wo fa me join ni wo mo na dwumadi no aye hye aye de enti ya na onso de wa fidie no akoso a atosompa de fa super guru so na nkoso no ha na ha ya bia de no ane krobo bia no ane krobo
krobo ne de ye bobobi ye no numbi na enema akotote ede amaye se wo se ukwadwa bobi ase na pensa pa akohowo mu a team fifi na ye kamade a ensan bi ehu kuruma mpanimfo nyina ye bi o omu share meetings agase nyina bi na okwa ye bi ase bi ni wa ya maye no bi de no anso ne krob eno an obi abobobi wa bedi ntuo no wa wade ye no wo tonkofo ne de na ye dokodoko no na de mpanimfo no so de na ye bi na fra na kotote krobo no kotobi na niama enko tote emfama burukutu so ye be mansuo so de no ane burukutu omo so ma ye na be fo kwan so pa chese abrofo kwan so a sachets mu na wo wotiti bi na hihye ka wo hye mbatakarisi na mienu hya wodi dura yi na se onko wura ba bi abim no bi akoka cho sa akoye okutwa bi okotote ano ana se wamia ne sa na ne wani masesa na hye space nim ene oboa ofaya be kan ade na kire no yi ne be pen pumasi bi da masumdi aba obi a wo susufo no wo ne furufunu no ho onko empenya atwumsu bia nipa ne te ase na wo no nye ne na burukutu ne ya adwuma ho fufu no so aye ne sa na ne yetwa bi ma wa aboa betete amena mane ma akoyi ama burukutufo de be mansu no ne burukutu so pedodo atu a men kan Joseph from number 0244 Osei 620294 0244620294 Ana say 0244833562 0244833562 ufre burukutufo a wombeje so na niema akọ tote ede amount obanyi mpacho oba okra oyere mpacho oni yere na so yare ya hoto woni ti okoni krumo mpante anomabo ade moja yana dabi sesiano wonya ne ho ade aye ne ho ade papa ben mike no mpacho aye ne ho ade na so ni yere wura fi ho pressure na ba ofre no me ne fon a me de be frɛ oni fon dabi eja wawo mawo o mayese me maye 10 awudu mpacha woni anoma abo maami ya dabi ene baba ako o maami miensa me ne ba ko wo ba ko ono ware no dabi okay ena ne otosu mi enu do di ka na me wale no ona ware no na ne wo sei ena me ne na wo 5 okay ena ne otosu no ono so me na wo 4 ono so ye ne ho ade wani na sesi de obaye me yire na bo de o me 5 ne de onya me yire bi okay na nkura ni nyina woni o mute kama nkwala nketwale na omu pema asem okay ntine na nso na menya da ya me se me kompante ya me kodemu nti omu wampante na me ma ba ha se so from sika ma nti mu amena menyim sika ma me na me mpa bi ha da ma me manente da na ho nto wo na wo yere intimate na wo ncha na ho nkotena ne ncha nya ho to na nkwa na mu ba bi nsa ni na me wo bijan na ne ma me wu okay nti obaye be ne ma me ho ade ni ma me aye okay nti na me dia se me ma ba ha se me dia se na mo ame okay aye no mawie ya yiwe mawie aye mpacha iso woni kurum okay na so wa ti yewie bibia ne agema ba sa akoyero da wo da so yale o se nti na me numa duro no me pacho nti na me numa duro no da so yale menya duro no ai ma me no kura aka kire me se me tim kura no sent wo mti me bi me nsuso bi ba boa nya me be sa ya de wa de se mo ame e be boa na ba Ghana fonso nso wa o ai masa me se me ye papa ko heaven makwaje bosiamu obi akwasam obi sesi ano entina me se me china no mekwa bija no ono nso mekwaje misika me makwasam banga ma no am ye manisika ama won tua me na me makotua 300,000 sifa sesi ama o mama 150 aka 150 o muka che me mane se mo se ne da ho no aha na o se ne da ho no o se akoko oben woni na wi akoko abebesere na da ho no wadam for your friend say Charles ofri nyina hini Charles ne wo yi hobi wo bijan hobi bi se me tina me se Charles amen no nso aye oka ama na Charles unua aye papa sei se me se obi amfi Ghana ni mfre bi emma bijan ho se wo bobo ye ni aye wo se ye bijan ho no na wo se bobo aye ho na me man it because sama no bank no so kwasa ya muka kache wo se nipa da antan ya nipa da ntua wo na betua
aussi oui ça prensa tu as compris aussi oui tu as compris non aussi oui nansa na omo de pen a show nsama mo asa yes wate aussi ai mate wate oni panan tia obetua wate minam tia ma no ene ne wo yale no wo se kekan nsem omo kekan tongu na ye ka cho so yale ebi omom de do ka bebiri na aka bo mpesenga unwu na so ayesa obejedi o ande de mejidi me kura no ai boy baako wonu wakwaje bosia 1 pusu so for how 5 minutes na so pusu how many enko 1.5 million sefa 1 tua na wo omudi akaka kire akwa na oye bank adwuma ne say one family meeting ko shareholder na won twe de sama no so din film na one family din shareholder me na ko sama ni pa no na me say ha anti de modi ayi mini obia be adwuma say obehwe ne yire ne ma nti ade modi ayi mini o me say me agofre ba ko na say me de na sama mi o de sama me na oni no kwasamo akaka ene ne nkaka na papa mpacho mani nsan se bibia toto yi a ada na kuru na no mu nyina wo so mfiri ho ko mu mpe wuye me store no ma hai na ma firi ho kra ebe boa na me yire afiri ho enkwa hia ade unwu ya nim ni oh papa nipa na koji ne bosia na ekotwi ne din afiri ho no me din na akɔhyɛ ho sɛ ma sam obi fan ko afidie yentie ni oka fan ko afidie yentie ni was 5 minutes obefre apa ho kura bebre na ye yentie ni oka na yanko ye eh sofu wa ya sofu sofu so mpeke eh Nyame nipa. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Then last one fan yanko. Umitio. Enti kurei said ya mu ye kurei pa unhunu se wo ko Nyame nipa ho. Se wo ko police station, se wo ko dan soja fu, se wo ko huna banyo, se wo ko yede yo ye nim fanisi antipole. Yes you know. Ofa medasi amesre Nyame se onsa me papa yare ana me brei na owe mu gidie papa me kai da obedru house Cote d'Ivoire for tia ye tie mo pa a o free Cote d'Ivoire Nyame ncha de ye fidi kese so na waba be pie na ye tie papa ka se mu so se ne ma bebre ha no yie na enya duru mre bi se yin so a awade ye mu nsem wo ho efie nsem wo ho emma so nsem wo ho nti ni nyina be ka bomu a na ama abrabo no abeye basa na obi a watu kwan akoko divu so okodi pa na okoye wo yare na ede na be ba se me yare kura me ba fie na medwapade ye wo ho no medi bi ato adura ma ton di bi ato adura no na medi bi so akoye madwuma na ofa we de me sire bisa o osofo no se ede na sika no kodi osofo no wasase ni sika no se na wo abo no am de ne kwa bijan no meni na to asase no enti na no ye ba anti the moment yasi ne say ofa wada roma says asase we wa mensa wo beton na de ahwe ho yade so this often konkoji skana mra anti skana okwaji ye no first skana na adu emira do say a fiatwam sofo kwadwo Anthony no wa idane kwadwo ayi ofa we die na sofo senka wo si otike mo si fom a obefre ene se yabo na baba so die mo okay hello Nyame nipa the battle asum die nkan so said ya mekan no wo felumba ni Sompa TV Sompa radio okay me patcho woni mo panyina ye frɛ no CK yes just CK dia be dan ye se one wa na nam ajasofo be kan se wa ya akora wodi wachi se ye ba ni Nyame ni mu a omo bu ase Nyame ahini ye be koso ne in fact wo so wo bo adwuma parent na nani kun ho na yare bo no ma ne ba fie na wo so hwe ne ho yade e na okoton na asase na o se Nyame nipa ene ye wo na meji wudi entimesere woni die kwan so a bo amenanka kwaji sika no emenya bi hwe bo yade o so kwaji sika na sika ama nipa kasa nso ayante e ho nsankan yete se okay me da se pa so
asem ne nyina ne say de be wo kana me ne na nenam o Ivory Coast na ye nyame adwuma ti asori panyini ba ko ma me wi ma e ba Ghana I say Cote d'Ivoire there and say be e wono obi ma me na obi ho ka e nyina e beta na chi ma ne be ye ne kama ne nyina sa ko back okay ti ye ba Ghana e be ye no na small program bi am ye nto ne yere ne ma nyina pra de ba program bi ti ye wi program no Friday na Saturday ne be ko asori panyini ma me na ye no ti ye ko ye bi e wi ti Sunday and I make a chance head one could go na a quamu nyemano. It's no power train na Friday or Thursday back on Oko and Okasi Papa Mate. Okay. And the Adia Monday na me train some in the Bedion Comoneja, near first in the Sana Mencania as I can popo. Who we were bra we. The baby could be an and I'm Tiadia Marina Muna. Not knowing say na MC issue be with you and then your family issue mean from the Asem Mpe and the man or dear before and I be pressure and what the call code. So could do you know frame Tuesday na Muzans and now we're here. I mean, so that's what Ghana was super from my bedroom saying I'm money dimbi koku frame pon one to dinner and I'm saying what they are semable to the event was super part of my busy me feel when you may I'm here dim come on. I'm seeing when you manage to never be okay the idea so that be me 4 o'clock. Oh, Cote d'Ivoire na mo se o mo nim se menene na be bre start se frefre na so asem na bamba na ya e kan be ball no okay ti ya really ba wi no na ka so mo fa na mra Ghana and ya arrangement bi ya me fa family issues bi am me rewe na me ni ba etwasetia me nso so won nsem ne mu o ko na ka kire ne se ma onko na kwan mu nya no na ya ye be ba ho asem na wo ka ana na ko ya ade ya me hu sa pepepe na ya ade ya me hu ye na nyame nipa nko oben wo se ani nyina ye nyame djuma na oye be ma nko ye obe yi de ade no ampe ma nka nche nse wo kwa ukoshi ama na esi na nka no kura ehuna ne kakra dan se ubebu bese ekwan mu nya ye pa because the way I'm serenity no otie ma asempa me so metie na asem okay otie ma asempa nche wonim se de music ene ne di nkomo fa men kan se mpempe nche ne fritete am hia no enti me kama asem bi ote ma asem ase me so metie na asem ase ne de nam de bi enti me ka wonim de enti ya me ka sa na ja issue ofi enti na me se went me antna ma de anche wo de koi aha to koduru ya yare ne ba yo mo frɛ me ka che nam so ne mo fa ne bra Ghana nti mo kodi ka hwɛ bia o Cote d'Ivoire 2 weeks na mo de ne bae na de ntia me pese me kwa fa fa me bia na ye ensem be brent me pese me twanity a enti before 3 months ansa na yare ne ba no e man is ke bi so mfanya adwuma na de nyamnya se obo ne yera mane ena me ne ntema sem so obi no ni mo Cote d'Ivoire ya me ne mi ni ntema sem ha into obo ne yera mane bajo next can be say oh 250,000 sefa e ba ye sika emu ye say e ba me na mbese sama the nipa o de to ne mama na 50 million 5,000 Ghana cedis ha okay ena be bese sama nipa mpabo bon fen security sana ko di ba Ghana fo be kan say mpabo na omo she security fo mpabo na bi no ye be duru so ko aha enti se me na me kan nyina me boa me ma me ko ya dance di free me side ono wana yire ene ono wana nua na o hwe na da omo ne dance fo wa asem ni nyina okay me be me dance fo bi o me side okay enti no ya really be wie ye no enda almost a piece of money sike free hoba na sika na he ba no ya really be obeduru Ghana na ma me fo entwem ya really be obeduru Ghana na fa sika na mo di free ko di fo e ba no eja nyame no ko ni so wo ye nyame adwuma wo dili physical thing na wo dili with spiritual things so kan nipa ni free ko di wo aba Ghana was ye no hospital ko hwese de na ho de ne sitie se be obetimi a ebe ho de ekoba sika bi ebe bia no mo ade sika na pufi na sika no de chop money ayi wadam fi odi aha papai ayire ene ne mamfa se ne mayedu na yire mienu ba ko Cote d'Ivoire ba ko Ghana but sebi de tem person the family de mbeba de ko me bra ma asa na asa ni mgwa se ka but ne yire no aha ne yire mu bi no de o Ghana ne o mo nya adwuma ntina sika na de fi Cote d'Ivoire ba se en fa hwe ne yare no
say sika na omo de chop money e bibia na sika na e himo ti me frɛ ni nua no ko di ba na ka chen say there be just sika na me de ma onua de onua de adwuma se ma hwe ya de am se sika na e ba sika na be de e be hia ma o sorry gina ho aye nya sika na bi mfa nya de na hwe no ho adwuma e mfa nya de aka ozo fu mi wura mu kura mbatro sika no wo de ma ne se on fa nya adwuma wo de ache no ana onya adwuma no nse ntua ma ho na me ka se me ne ni mi no ntem asem no de se de ye ka ne se de abe no sa na we se nso tie me batro mani sa wo o se no sari one ne ntam tie no e no no bi ha na o de aba afidie so enye ye nko efiefuo nso ubua nkomo ni bi efie ni nyina na menu nu se ka but abasika sam ni we ne dia watima bosikadin ade ma no eno no wan fansie se nyame nipa waka enti wo so de ma de man sa madam fo fafa bo obra ana so de man sa dachi bi meje sa na me pa hu ena me kan se me mene ntem se ye mfa we ma we se dachi beje ana se meje ana na so de ache no we ba ubebusa eja se dem ye madwuma ya me mo pie si amba jo mani abre pa enti me pa jo na se ye tie mu ya munya ne sa se wo de ma na wunua wo de ama no akọ me catch friend say sika na nye sika e sika be ho amede ya de me ko ye program na nyana me ka saje ne fa ye adwuma later eno de sa na me catch later batman ka se meje ana me whether music say echire ibe hu de ye be what stand for later ana echire no it means what onza wona wo de ade am wo si later echire no e de ade a ete na me ka se me ne nkomo de die sa na ye die so for anokwasam ne ani die kwa so wa mane ma bia na ho a ubewie no kasa bi nkomma wo ekoba ne sa ba kasa ya bu ntanjia enti ba bia watima boso de ka ne ntam asem no betima ka je se ma maniska bia ne no abrashe ne ehunu ba watima bosika ne so nko ade obeti awunim onye awunim de enti ama me ne be be shem ni kwa ono so so de na sas ne bi ho no na fa kwa be so pese dalen asem ne be kasa me de ne kana se me mi enti ne yebusa wo se wo beji ana eno de ye wie ne yakote afirimu ane ye hu se okay no nti na ade ne ka enti peje okay aha no de ne enti me fere ne ka che ne se sikan de yam se diba ne se sikan hia ye nya bi betime de esa dia aye adwuma ofo nti ne firi ne ko ne sikan be bia on feska eja papa ne yare mu da hono no o yare ye beduru Ghana I started see if any yare no nyame have the more the phone men am the papa ko hospital from first day e be see the papa free code free Ghana sa ko abusuani bi ama me 10 pesos nyame ni pa no de wadamfo sari o ka so ne nam no enye ye obi o prison be nim ne da ye yi no enti yemfa no na ma asem ne be ye ya o dia betina ho ka yemfa eno nkonkon ho ye bra ne ye che 10 pepepe ne akon enti no okay eni de ye kwan so ya kasa bra because wo bika na nka ne na nka ye story bia na nkomo ne ye ne ko wo bika ye twa no abakasa ya amoa ozoso a wo je pene nyame ni pon fa ni dia amma ye se ye nzoso sabe ye tia ye di duma bi me ba ho bet face day it is say me nyampo jampo na fo anu si anasa Monday ye nto nsamfro ne ye ntena asem ne so na ye ni nkomo ni ya na de na me nyamo Monday just say Friday edimbajo ye vanche Friday say ya Friday say be am fast on about 9 o'clock there me free they say near tian say ade na ba edi ampada no antena se no ankra ho amo no so de anko a ye ntimi nka no ko mbi clear ne wo no kwa de ho nse de hia bebreza ene ye da nyame ase me koyi ho de wo ne sa ne de me ba to tie free ma wa asem ye free me ba to tie ne okwaji ni sika no de ma no ona me de ba be sie de ntem ne free be sika no ene se me kwaje se me on fesika no ma mento no na fe ye kosi ya me ba ka se bia me obe ka se bia wo twa so ne se de tie ne se o yare ye no sofo me tia ya hunu se ni 50 million won ho pe wo nkomo me ba cho ono so ton asase no okwaji iska no sofo undie we nyame nipa me yesofo edimi mpa sofo seye ye mansom ne nya tietia na moa ye nyina
Who 50 million one 2 minutes now. Mammy 2 minutes. I mean, find children on the yes, I want baby 2 minutes. I'm a my uncle. The time I ran by and make us a mistake. When I made my being say, me the only penny could buy some which in tears. I so better. Okay, my mentality. And I'm here. I mean, I'm missing be a sicker. And I'm here processing and I'll catch him and the body and Yamon sending to me. And I'm a giant. I'm saying it's unattedia, but I'm uncle. Me, I'm started processing in area to any podcast another. And I'm started so okay. Any about the year, when some more boys can come from sometimes. Let me mash up upon almost a mistake. Me who's can you say, I'm a friend, I'm saying, go friend. Is it the mistake as some echo from Pau, may in a tsunami and about. He said the way in the way and I'm who's can you ask and was Papa Sa. And he was asked home. Was one I'm soon as you press who know prepared again. You know, there was a shop. I wanted to be from my son. I'm so came at it. Sam and son, why are it? But now, many in 18. No, I man, what on? No, I am on one. Papa, what you brought us, Yari. Yes, I'm only didn't go mad. It's not make us as one man. Then you say what so I come on home now, dear master than you. Okay. I said, no, Janko, come in, and come and go to one. And looking at make at us and come on a wa. We are Yaw Nipa. A Tom the idea you are a symbol. Me, Chanit, your hair, I tell you, my so. And to me, yes, I may as Anna, Nipani and Casavis and Abana, so tennis and it, and all quiet now, only Nipanico come Asem. Whatever as Nipan so and I'm so came at it, and I'm no meal when you're Kojiska. I'm this guy. Moton assassin is can't be due. Ebedimo. Me patro do ka 50 million. Ebedi ho dia man na amfa. Ya na ye see dey kwa ye no. Ye see o ton ye dia soso ne dia ina dia kontime ton me ka. No so ton ye dia nyina ye di bom ni de nipa no. Na patro no watu kwan. Watu kwan. Ontu kwan. Nipa na o de command no, ono na enim na o na anim no. Ono na enim no. Nipa na o de mutu kwan, ono na enim no. Ye to asase no. Dabi. Nipa na o ton wo ka. Me no. Ana wo de command no. Ndi ne visa we. Yo, ono ne visa, me visa, ena visa na nipa ne flow de ne sika na kokem. Ndi na nko no de ni sika support wo se tu kwan. Ose no de ni sika ne support wo se tu kwan. Support se me nko na argument se nyame aduna me koduru a every month be me. Abra nyame nipa wonim se wone na ye adwuma, ye se wo yare. Ene ma nko yie. Yanhwehwe na hoto. Ba na japade o ne yensa ntoma wa ho odina nka tinsu. Eja men use statement. No use statement na. Me ba. O use statement de wine. Nyame adum na. Esa no ya de ho puche cheche na mso ko ton na japa. Na yire ya we ye ko ton na nwa no so ya we. Na me timi ko fo bi atase wa bra me nim ho no makoton. Na so fo me ba. Asema me kan ya wo hitie, me hidi. Wo se papa ya wo mamudu. Edu no kro bia ni ba bisi. Ifi papa kro makra woni ba bi oda. Edi se nyame nipa won ne nam na se wo pene mo a ada no to ne prot no umpe ba bi obenya ada na se ne mani bi kura wo pro bi e mani nya adwuma bi nya na wo akonto ne nya. Ti prot ne anko ton se de kwa plasa ase ne de kwa ye ton se ade na ba me de misika nyina ahwe no ama ne ono nwa no ne busa na se ma me ketan so bi nyi de ya. Na nyame ni ba ne na mo anto collection. Sama obuse ho na ni sofo na ma anto kra sofo no pronto wo fre. Na no na nya ono anu hu sika no ono so yiye no. Enti no wo kra kwesi se. Me ka kwesi se. Wo ye nyame dwuma na odi wachi no pon so ono wo bire nyina no oto ofen. Ye to nso ye wo sofo na ade toto nema. Enye ni sika biom. Edi se se nipa na yare na se wo hwe no na de no ye mfato wo wa hade a. Wadwuma as man of God na de anya. Ye de koto nema be. Oto ofen de koto nema be. Na mo de ya de. Asema wo to wo se ko peti e jitire so e chena asa wo yi asem de nyame ni ba wo ade ya de mra na ya adwuma ma wo mra rof ye nya bi sa wa ha kora da ana nkomo na wudie no nya de ene so woni brand so ontimi nka asem wo ya west brand timi nka asem na asem de bi priba no wo antie ni a wo be conclude for be fro. That is the old issue. Number 2 ya to nsafra wan hye ye bo se obeba. Ana me ba ho no me Mr. Isaac Owusu se the asem na me che no fem na me we hefa.
issue na e kan akwakwo de kan de akwa report am nwa ka asem ne kede ko illegal age commission na minim de ti odi aba Sofo akotu me betie o ya any day kwan so say Friday e be ma Friday why Friday no play Canada for issue na e kan illegal age commission no say the way city no ti me say Friday me number enyo na aka say Friday na bebe me say me da me nyamba me we me ko because asem na say the way she can all conclude now to me the quiet day look at this statement Nyamini ba bye cry na the friend bi The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back. I was not for a radiant coupon show be our Sompa Asem Mpe Nipa. There be a mecon, Comosi, the Anna Macram me. Aha, we share will be no attorney boy Jimmy say, Ukratia Congono. O preach gospel. Ubi diwechi, bar for dear too often. Nipane yale na obuana, o comment I am a dimisika buano. Into another old buano what a tear free nisika or whom name of no too often a dear. Went man check yam farm and send your yale and often for Christophobia no mutikruma. Na metehaya mwame, ahaya meti ye mwame. Nyame huni mobo, omrasa mwa. Pani pacho mama muso asem kakra na o ka sika bi asem bi se o ma 50 million bi ene kre oboa o yire yawe me yire yawe asem o ka ti me ba ti nyabotre o yi we asem o ka nyo so nya dance enfri ba bia ya o yire anyway na dance de e koso nya o yire yawe me yire yawe o jitum gwagu de o mun se ya man mfa na yire so ya man o yire ha o yire ase ne yire edin ko bi ko papa en we na ya re no ha ne kakra na no na bia ya anhwe na ebe ka se sofo ya take advantage ene ne nkrofo no wo yare nti abibifo eta pesa ade no obi yare ane onwu kwa no ebetim kura ba se ba fe se mo wo kan bi ensisi so wo de na ede ba wo chire mu ya yenya bibi wo mu se asem bi so she ada no so ba sofo ba no bagitum zampa wo de papa yi kai so twa na ade enti onim ne wo ka bagitum enti binim de enti abebi akeka kono enti wo de onim yemfa pompra ne yemfa course ne kakra na o yemfa wo pompra nyame yadoma next week ne be nko be fa so papa ne yire no ye be frɛ no ono ne adanse ni a ono ba be ma na yi no ne hu ni apart ya no pomasi bra e ba cho betima ba homa no so na ya we bia wo bia metia wo e first na me ne di djuma o Royal TV omu ni pase ana ya nyame nhia no nka number no 0551931931 0551931931 0551931931 frɛ na kire wa dwen tentem ne ko bida na tia e wo be frɛ no wa kire wa dwen afa asɛm a ekosina asem no kura me homete udi asem no wanya abotre sa na me kra me o hello yes good evening Pacho dini baby akase free tentem wa bra ni tia empacho am adwen chiranko so for papa no pese obu ya me se monyi da no ni sama bibi abaye friend brother hello yes so for na mo friend no I'm sure say no credit enya adwuma e wo baby enti se be ya me stress nka mo nsa na nkasa nanka Friday we no nya ho na se da fofo du no be nya ho nka wo mama de no mra amuntimi setfo na papa no nso suntimi na so mpie okay Matia hello udini be yeah ya plan je ka sebo o da usazo o ya dai me ka se prima ko da usazo okay mo adwen chiranko ai papa na you sopo na na wa fa ni o ka so o ti o print ti ke mo yeah na wa fa ni o ka so o ti print ti ke mo to di ka ma ni balance ti di aka o ta ya na wa fa ni na wa di aka Medasi hello udini baby akase free Ekase free koti mo adwen nchiranko kotefo ho ye de isa do baba chiana na top k mama why top k baba you like to
Oh, okay. Ofagojo yanko. Nana. The people for the every time, la people first as well as more. Na papa no, ya wa bre ho ni. Oye kadiam. Only this for the back for the ocean. Na papa no le better than. Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Akasefri. Akasefri and Fransa. Mo adwen chiranko. That's Luba. Yeah. Mr. Wadama, so for no dear, you can't work. But I say, on percent of credit, the buyer. Wadama, so for me, no, I saw them. Then you have the quarter good massage, and I saw them at the place camera on kind of credit. I mean, hello. Hello. Dumu TV no, Dumu TV no. Do you mean ayache? Eh? Hello. Cape Coast phone na ho ye. Yankupa na bi. The prayer is the best. I said to them, all Yankupa, all have the phone number now the phone. I come from this city. I saw the phone. Hello. Asem na shebu. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Udini baby akasa fi enko. We dey wa oba wo fa si waje nya we be. Me kasa fi ko ju kwanza yi buta ti ju gbe na no pe. Okay. Na se mi Kenya ne se. O se wuti stop for ne se no Kenya. Ya we yi be ma no ne ire na da zi ti bi da me kwa. Se no yo mo ko kai no. Ne kan na ne ire no mbre na. E to ne ire na no ye se. E bia se. Ne ire ni mu bia na se ne ire so ni mu bia ne hu be bia ye da. Yeah, they call in Abesia. Happy birthday to Pastor Chris. Pastor Chris or Nigeria from Azuka of Sompa TV. Radina Kupo Nshira, Yamidi for Onyo Kese. Happy birthday to Pastor Chris. Nigeria no Oba Azuka. Adi now Asem Mpe show happy birthday Mani Emma Enko Tote Mfamau. Yes, also Uni Glory Worship Center. Ejaba papa yi obo adwuma papa ye solepe wona be baba bi di dwuma ama ne ma akotote e de ama ye anti we dey so ni gonwa so dey me ma ba ya bi di